jirani yako unakaa pesa. So thank you for coming to this service. Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake, akakimbia akatoka nje. Let us pray. Baba, asante kwa hii ibada ya leo, tunasema asante. Tuomba uwe na sisi tunapoanza hii ibada ya leo na tunapomaliza. Amen. Praise and worship. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nini sijui energy ni baridi iko, lakini energy tuongeze tu kidogo tu. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Garukira mwenzako mwere umuthi wana yuthi megoko. Umuthi yuthi megoko. No mwere ti undu wa kawaida, ti undu wa kawaida. Kogo make sure energy yako no wamiokeria kidogo. No ukiria software ya energy kidogo. Ongereka energy kidogo. Tigo. Okone ko dance, okone ko roga tuira karia mbere ni cia Mwathani. Tigo. Ne amukigoco ni cio irio ciake iria tungihota kumuhe na kumuhe na tutena no ndungitungika. Tumugoca tigo. Hatupatie beat hapo. Na kowe no uhote ku dance na ukiha mbere. Niturakwira karibu sana. Ukiha tuinire Jehova. Kwa mari uko chairman, naomba mkaribia hapa na dancers wote karibieni. Tupe hiyo. Piga tu makofi. Roga hani na kono utakoroga tu. Yamuka ine mwega. Yatukeire wega. Yakora te hamwe na ithuĩ. Sasa kidogo tu. Baba, you can
Matinga makoma irete alaya
Otumia mudhi kwa kiumana koe aina india kere maga Sayuni Osiari mudhi kwa kiumana koe aina india kere maga Sayuni Kanida mudhi kwa kiumana koe aina india kere maga Sayuni Aina india aina india aina india aina india kere maga Sayuni Aina india aina india kere maga Sayuni Aina india aina india kere maga Sayuni Kanida mudhi kwa kiumana koe aina india kere maga Sayuni Oduri mudhi kwa kiumana koe aina india kere maga Sayuni Nakwaya nodhi kwa kiumana koe aina india kere maga Sayuni Presenda odhi kwa kiumana koe aina india kere maga Sayuni Aina india aina india kere maga Sayuni Aina india aina india kere maga Sayuni Aina india aina india kere maga Sayuni Tuende sasa hapo Rukia Yesu tukimaliza Hey Walikana koyoya na iromo iguguthaitha tuciakwa cianyona nacio ikanjũria ngayũrũkagĩra imeite nĩ atĩa gũcoka wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega gũcoka wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega Mathaithana Maria Ndanathaithana ũngwenda ũnyonie kĩmenyithia gĩaku na nĩ ũrĩ waroria ũthiũ na kũngĩ ũgwatĩa na tuĩka kĩriga harĩwe Mathaithana Maria Ndanathaithana ũngwenda ũnyonie kĩmenyithia gĩaku na nĩ ũrĩ waroria ũthiũ na kũngĩ ũgwatĩa na tuĩka kĩriga harĩwe Mathaithana Maria Ndanathaithana ũngwenda ũnyonie kĩmenyithia gĩaku wendo ũrĩ waroria ũthiũ na kũngĩ ũgwatĩa na tuĩka kĩriga harĩwe gũcoka wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega
gushoka wanirikanĩria ugane wega Imanueli wa Ngai nĩũndirikane nĩkĩo niĩ ndacoka ugane wega hingũra kanua gaku mũthenya wa mũthĩ mwĩra nĩ thengio we nĩwe ũrĩa gwĩkĩire we nĩwe mwĩte nake agũkaonekana mũthenya wa mũthĩ Jehova thengio ũndũ wa kanitha waitũ Jehova thengio ũndũ wa mũthenya wa mũthĩ Jehova thengio ũndũ wa roho ya mwana witũ Jehova amũkĩra roho waku Jehova amũkĩra roho Jehova Ngai receive all the glory receive all the honor Jehova pokea sifa Jehova pokea sifa Ngai ukaonekane Dear Father and dear Lord Jehovah, yes Lord, inua moyo ulioinama, inua moyo ulioinama, inua hii boma, inua hii kanisa lako, inua hii biashara, inua kanisa lako, inua watu wako, inua moyo ulioinama Jehova, inua hii familia Jehova. Take
tiga kugaore mwega, tiga kugawe kai. That's not like you, Lord. Maria mode ochekeire fa, Receive all the glory, Lord. tiga de ronare. Tiga kugare kai. Maria mode ochekeire fa, tiga de ronare. Naitashine mayako waina nisaidie. Nahitaji nguvu zako waina nisaidie. Nahitaji neema yako waina nisaidie. Nahitaji nguvu zako waina nisaidie. Siwezi bila wewe, siwezi bila wewe. Nahitaji neema yako Bwana nisaidie. Siwezi bila wewe, siwezi bila wewe. Nahitaji neema yako Bwana nisaidie. Nahitaji neema yako Bwana nisaidie. Wewe ndiwe mkuu wa majeshi, vita vyangu nakukabidhi wewe, nipiganie kwa maana kwa nguvu zangu nitashindwa. Elishadai, ewe ndiwe Mungu wangu, ewe ndiwe mkuu wa majeshi, vita vyangu nakukabidhi wewe, nipiganie kwa maana kwa nguvu zangu nitashindwa. Elishadai, ewe ndiwe Mungu wangu, siwezi bila wewe, siwezi bila wewe. Twahitaji neema yako Bwana, tusaidie. Kwa kweli Ebeneza, asubuhi ya leo Mfalme, twaomba nguvu zako mtakatifu. Ebeneza, asubuhi ya leo twaomba nguvu zako Mfalme wa wafalme. Asubuhi ya leo twaomba neema yako Ebeneza, maana kama sio wewe asungeliona siku ya leo Mfalme, maana kama sio wewe hata asungelipumua pumzi ambayo tunapumua wakati huu Baba. Ndiposa asubuhi ya leo twaomba nguvu zako Ebeneza.
Asubuhi ya leo tunaomba neema yako mtakatifu. Asubuhi ya leo tunaomba Roho wako mtakatifu akawa ndani yetu Baba. Asubuhi ya leo tunaomba kusawaliwa na wewe mfalme wa wafalme. Maana kusurahisha Baba, si ati sisi ni wakamilifu Ebeneza. Si ati sisi ni wakamilifu Jehova Nisi. Si ati sisi Ebeneza tumelipa kodi yoyote machoni pako Baba. Si ati sisi Ebeneza kuna kitu ambacho tumekusolea Ebeneza ili siweze kuona siku ya leo Baba, bali ni kwa neema na rehema zako mtakatifu. Nekio swagada neso ne akuroshi nero omove. Nekio muadha ni swenyihe muadha ni gasorome. Nekio muadha ni swaturia dushiso muadha ni nyari neshiaku. Zokiuga muadha ni wende wangeleire. Zokiuga muadha ni gosine kanyo kesawe ya mothiku. Nekio muadha ni songato siota to sare nawe. Muadha ni songato siota to sare nawe. Roshi nero omove ya mothiku. Nekio akumodhe Sweke wango dhamaka. Lekero wakumotheru wasweke wango sosogoria. Lekero wakumotheru wasweke wango suonia jerashi yaku. Mwathani na ithuene sokoromerera. Roshine roro mothe wa mothiku. Twanyihia nyaine ciaku wa mothiku. Tokioya mwathani urocorekera. Mehia maria mothe twehecie Ngai. Mehia maria mothe twehecie kigongona kia muoyo. Wasamago ethugunda wa mothiku. Kwaria na sonua soto suiso mwathani. Kuonana maitho maya maiso mothiku. Watakwaru kwaria na sonua suiso. Koragana nyarire ciso mwathani. Wasaginagia mere iso. Mwathani urocweka wa gucorekera. Mwathani urocweka wa kurigwo ni tha iguru riso. Mwathani urocweka wa gucotheria. Mwathani urocweka wa gucotheria. Ucotherie tohane osaira. Ucotherie tohane osaira Ngai. Ucotherie tohane osaguoya wa kagodu. Ocoria waririe na mũnabii Isaya mwathani. Ukimwera atiriri iwere ciana ciakwa cinjokerere ona mehetie ona mehia mao me macune oca thakame. That Lord you will cleanse us. That Lord you will make us pure. That Lord you will make us whole again, because we are like broken and scattered vessels. You are the God of renovation. May you renovate us, Ebenezer. You are the God of transformation. Transform us, King of all the glory. Make us whole again, Ebenezer. Abba, Father, King of all the glory. In your pace is where we want to be, God. We want to walk with your pace. Father, in your presence is where we want to dwell. This morning, Jehovah Nisi, we declare that there's no other God but you. We say that there's no other God but you. When no ewangeline kogosho, when no ewangeline kuabanario, niposa tunajisoa kama dhabihu Ebeneza. Wacha dhabihu ikawa ya kukupendeza. Wacha ikawe manukato Ebeneza. Rikabakanda na mazeke, rikasarianda na posa. My God and my Redeemer. Wacha Roho wako mtakatifu asweke wango dhamaka hado hakai. We are calling for your Holy Spirit to take over today's service, to take over Ebenezer, to manifest unto our lives, to take over, King of all the glory. The fire of your Holy Spirit burn unto our lives, burn unto our hearts. And whoever entered your door, God, and whoever entered your door, King of all the glory, with unhealthy bondage, Jehovah God, ambaye amekuja kusikia neno lako Baba, omba ukamguze Ebenezer, maana mkono wako una nguvu, mkono wako unaponya, maana ulisumba Ebenezer kwa mfano wako, King of all the glory. You know every system in our body. May you search them, King of all the glory. May you heal them, Jehovah Nisi, maana wewe ndio daktari mkuu. Yeyote ambayo ameingia na shida zake pale Baba, ambayo ameacha mambo yake yote nyuma Ebenezer, ili akuje Ebenezer kukurudishia shukurani, naomba mfalme ukamuonekania. Naomba Ebeneza ukamguze na mkono wako. Wote ambao milango yao imefungwa Baba, ukaweza ukaifungua. Wote ambao Ebeneza, they have been bounded by the chains of darkness, may you open them, Jehovah God. May you open those chains, my God and my Redeemer. Because mighty God, you open the chains of the legion. The man who was possessed by demons, the man who was possessed by demons, my God and my
my Redeemer, who cast all the demons out, my Father and my Redeemer, and you set the man free, Lord. Even as this morning, may you set us free, Jehovah Nissi. May you set us free, King of all the glory. That Ebenezer, we will say that we'll never get tired. Our feet will never get tired until Jehovah God, we testify to all nation that you are the God who do, that you are the God who bless, that you are the God who cast demons, that you are the God who bless, that you are the God who do us favor, that you are the God who change our identities, that you are the God who realize our stories, because our stories, God, they cannot be written. May you realize them, God. May you realize them, Jehovah Nissi, in the mighty name of Jesus Christ. Father, Lord, the ministry, may you be the pillar to the ministry. May you be the pillar to the ministry, because nowadays, Jehovah God, there are those who are taking ministry for granted. My God and my Redeemer, let your Holy Spirit take over, Ebenezer, be the pillar, Jehovah God, because others are taking the ministry as the trade place. Jehovah Nissi, cleansing us. Remember mercy upon them. Others even they are testifying that they don't know God, that they don't know God. My God and my Redeemer, may you remember mercy upon us. More than your odds we come go so igwera. More than your odds we come go so igwera. So igwera to the amothiku. For your we saw amothiku. Daune yana moko-inĩ maku wa mũthingu. Tondũ njĩra iria Mwathani cororece, njĩra iria Mwathani cororece wa mũthingu nĩ njĩra itarakũgocithia, nĩ njĩra itarakũgocithia. Mwathani cogarũrũkĩte ta Sodomu na Gomora, Mwathani cogarũrũkĩte ta Sodomu na Gomora. Maũndũ marĩa tũreka gũkũ wa mũthingu rĩ, Mwathani nĩ maũndũ matarakũgocithia. Wa mũthingu kĩgongona kĩa muoyo nĩ maũndũ matarakũgocithia. O ta ũrĩa waugire atĩrĩrĩ, ona ukiona andu asano Mwathani bũrũri ũcio ndũngĩmũnina. Mwathani ririkana sociani wa mũthingu. We Mwathani kĩgongona kĩa muoyo is among those people, God, that they are worshiping you, that they are worshiping you, God, that they are praying for mercy. Urocoririkana atongoria icio wa mũthingu, uromaririkana. Reke Mwathani meke Mwathani kũringana na ũrĩa ũmathĩte. Reke kĩgongona kĩa muoyo meke kũringana na ũrĩa ũmathĩte. Tondũ we Ngai mũnene ũrocoirigĩra wa mũthingu. So ũrĩa wairigĩrire Jerusalemu na ihiga, bũrũri ũyũ witũ wa Kenya ũrocoirigĩra, ũrocoĩka maũndũ mega, ũrocoririkana Ngai, coririkane wa mũthingu. Tondũ ithuĩ kĩgongona kĩa muoyo, we are empty without you, God. We are empty without you, Jehovah God. We can't do even by the power of our flesh. We can't even, Jehovah God, unless you take over, Ebenezer. This morning we welcome your Holy Spirit to take over, Jehovah Nissi, even for our preacher, King of all the glory. May you use her unconditionally. Let the word that Jehovah God, she will produce, Jehovah God, through her mouth, Ebenezer. Let them be the ones that they will mail us, the one that they will be farmers to us, the one that they will be pillars to our lives, even unto the next generation and the generation that will come, because God, you are worthy. And Ebenezer, King of all the glory, nikutupendelea tu umetupendelea Baba, maana sisi hatufai bila wewe. Tuomba Roho wako Mtakatifu akatende, mfalme wa mfalme, akatubariki Ebenezer siku ya leo mfalme. Let's Ebenezer, mighty God, orea tokire tosikaume ugo Mwathani, orea tokire tosikaume, orea tusikaume ugo kĩgongona kĩa muoyo. Tondũ we nĩwe Ngai mũnene. Reke Mwathani ũrotuĩka wa gũthamaka na ũrotuĩka wa gũtuĩka maũndũ mega, na nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Jesu Kristo twahoya ningĩ twacokie ngatho. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũũke, ũrĩa wendete we nĩ wĩkaga gũkũ thĩ, ta ũrĩa wĩkaga kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ tũigana, no tũhere mehia maitũ, ta ũrĩa ithuĩ twagĩa matwĩhagia, ndũgatware magerio-inĩ, na gũcokia ũcokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen, amen. Makofi kwao. Mnavyojua mimi nakuanga nimetoka kule China. Kwa salamu yetu tunasemanga ni hao, nyinyi mnajibu hen hao. Ni hao? Dinauga nyau. Dauga ni hao. Asa, mokauga hen hao. Ni hao. Togo the presentation na tuna drama na dance, tukwabia na drama.
Ugai mwesheshe. Mwesheshe. Ndiramo igwa. Ugai mwesheshe. Ai, mwesheshe. 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 Ni hao. Asa, hen hao. Ni hao. Aya. Tokwabia na drama. Tutitiga gagaka. Ado asaina. Hello. 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 Gai mutikwaria. Ni hii mguu ama ni hii? Ni hii. Oh. Wakurugenzi. Mamen. Watu wangu, leo nimewaletea story. Semeni story. Sema story. Story. Story come. Story. Story come. Nawaambia leo mtafurahia. Leo nimeka mkuwaletea story ya kijana fulani anaitwa Jose. Semeni Jose. Semeni Jose. Na mabrothers zake 11. Na hao brothers zake Mungu Baba. God. Ni watu tuwaite aje? Ni watu iyo. Sawa sawa. Haya. Adhuri na atumia. Alright. Mtazamaji, tunaenda moja kwa moja. Ilikuwa BC? Ilikuwa 209 AD. Tunataka kuandalia sinema moja mwesheshe. Semeni mwesheshe. Mwecheche. Wa China. Ashinga shawaya shanyaya. Ashingala ya shua. Ishinga ya shanyaya. Joshacho. Watu wangu mtafurahia. Karibuni. Chingwe. Na kuna ile kijana yangu iko wapi? Joseph! Ati leo silali. Joseph! Mzae. Top shota. Mzae Kijana, unaniangalia na gari yako. Hiyo ni kusema nini? Achana story mingi mzae. Kwanza usikii niko na story nyingine mwecheche. Sema mwecheche. Sema mwecheche. Ngoja, Tulia, acha nikupange. Mzae, si unajua? Sijana nilala. Sema ndoto. Wewe, mokoro, mabronje. Igwe. Nyota. Kastara sawa. Hebu rudia vizuri. Tumefanya nini? Wewe mokoro kwanza wewe. Wewe unajifanyanga buda. Igwe. Ilikuwa mbaya. Kijana. Unaona kama tuko riko moja Ni ndoto mzae. Hii bangi unatumia siku hizi. Bangi tena. Lini mimi babako nitakuinamia? Ndoto ilikuwa yako ama yangu mzae? Sitaki kujua kama ni ndoto. Tangu lini? Hebu fanya hivi. Afadhali hata nishinda na Benjamin hapa. Umeamua kule story? Hakikisha ndugu zako wamepata hii. Sawa. Na nijaribu nikupate kwa njia. Acha nikukuje. Harakisha. Leo kazi ya leo manze imekuwa ingine deadly manze. Kwanza umemaliza yako wewe. Yangu ilishamalobo. Alafu kuna ule nyang'anya manze leo amekuja na stories zingine. Ati mimi wewe mzae ati tunamuinamia. Wewe unaweza muinamia kweli? Na kwanza ametumwa anakamna kiroma hivi. Naona mashuksha kwanza. Acha kwanza tukule tuchapanishe mashuksha alafu tuende naye. Halo, sema magudi. Tulieni. Leta kiroma. Umeamwaje? Sio. Rada kwani kuna kweli tena? Rada mabronje. Kam kwanza tukule kiroma. Mwekeni pale kando. Antulia. Asi hadi mniacheka kitu. Si umekula? Juu nilisema mnainama sasa hivi ndio nainama tena. Tulia hapo. Unaonaje tukimadom jamaa? Tumnyuri haina haja kumnyuri. Fanya hivi, tuende tukamlushe kwa pit, then hata learn lesson yake. Hiyo by the iko best. Halo, shuksha. Wapi huko? Kwa shimo mabroje, oi.
Mama yangu game over. Sasa ikiroma ni tamu manze. Nani alikuwa amepika? Hata mimi nashangaa nani walikuwa wameipiga. Ay. Sasa ule jamaa mnaona tu deal naye aje? Sasa hata hapo ndo nashangaa sasa. Kama tumuuze. Tumuue. By hiyo option iko best. Tumuuze? Tumuuze. Na umebeshaje ka? Ni kama uliko kega? Ay, come. Come vocalize. Tuko na kamzigo pale hivyo. Kuna asset. Kuja. Kama nikuchapeni kichele bwana. Na kwanza abu hii jacket yake. Hii ni mpya bwana. Wallahi mzee amenipea tu leo. Ndo mali. Jana. Niko na masos. Unda nakupeleka kwa mzai tu. Tunaenda hao. Unda nakupeleka kwa mzai. Medi nikague bidhaa. Kagua. Kifua mbele matako nyuma. Attention! Bado. Mabronje hii ni mtano kweli tunaenda. Nyamaza. Leta do, si tunadai do tuishie. Mnadai ngapi? Leta kamitambao hivi. Bro chukua chwani acha mchezo. Chwani si ndakome tufinya bwana. Chwani ndakome tufinya. Wendo pedi ama ni mimi? Leta hiyo chwani, leta hiyo chwani. Haina ile. Kipi? Twende mtaa. Rada. Sasa mnaona tuambiaje wetu wetu. Leo ni kuzuri. Unajua sasa kuna ule broje zetu akikuja unajua tulimwacha kwa shimo. Acha tupake damu, tumwambie amekuliwa na fisi, sisi hatujui mahali ameenda. By the way iko sawa. Shika wewe mpatie. Wewe si ndio mnasikizana na yeye. Shika tu jione. Tulia. Mmoja ameenda wapi? Tulia. Ameenda kwa mpole ndio tatambia na ni mzai. Usikia amekuwa na fisi bwana. Tumemtuma huko hivyo. Akalishe. Fisi. Amekuliwa na fisi man. Wewe pelekea mzai. Wewe ndio mnasikiza nanga na mzai kwanza. Kuwa na mali ni kitu ya maana. Niliacha vijana waende wakalishe. Sasa sijui kama ile yangu ya kierere mingi ya ndoto hazifai kama alifikisha chakula. Acha tujue kama Benjamin alienda wapi? Zai. Rubenzi harakisha. Zai. Goja hapo. Mbona hii inakaa ile sweta wenye ule kijana wangu anapenda kuvaa? Na mbona iko na damu? Mtoto wangu ako wapi? Mimi niambieni, mtoto wangu ako wapi? Mtoto wangu. Hapana, mimi nataka mtoto. Pressure. Unajua gharama ya kupata mtoto? Breathe in Zai. Breathe in. Nataka mtoto. Pressure. Nataka mtoto mimi. Tulia. Nataka mtoto. Pressure. Hey, Jaber. Yes, my love. As I was saying, now you see, this is the affordable housing that we were building. You see? Yes, I these can houses. See. Impressive work. Yeah, this is the Very kind of impressive. investment that I have been doing. Yeah, so nikichelewa kukuja nyumbani tafadhali understand me. Sawa sawa. Of course, my baby. Yes. I understand you. I got you. I am very hardworking. Of course you are. As you can see, I am strong. I am young. And I am looking beautiful. Need to shout. I know. And I'm not boasting. I know. Yes. Yeah. Now, you see, this is the kind of investment that I was showing you that day. Yeah, we are going to build a very big bridge. Yeah? Na ile pesa ambayo tulikuwa tunatenga. Unakumbuka? Ile yenye tulienda kutenga kule Garsen. Nakumbuka. Tukasema tutajenga barabara itoke kule juu Isiolo. Tukienda Singapore. Ikienda Singapore. I remember. Yes. I remember. Yeah, this is the kind of investment that we were doing. Yes, I remember. Yeah. Baby ngoja. You go away. Poppers. This is poppers, man. Nini unauza? What are you selling? Nauza mabidhaa. Mabidhaa. Mali safi. Hello. Who is this? Look at this person.
I can see. Hebu smile. Smile. Ni smile kweli. Yeah, smile. Huyu Anakaa vizuri. huyu kijana ndo unauza? Ako na abs, baby. Huyu kijana ninaona mpaka mbavu huyu. My love. Ni maso. My love, listen to your wife. As your wife, Ehe. I'm suggesting, Eh. you remember tulikuwa nataka shamba boy mtu wa kufyeka huko, Ehe. massage hivi. Shamba nalima. He's- alafu key point ni eti analima shamba. Ehe. Muhimu. Yes. Sasa Anaweza okay. lima shamba. Listen, my love. Now you know I love you, right? Of course, baby. But sasa nikuulize, huyu kijana amekonda, ona mbavu, Baby, he got the abs. Maso iko. Mama, Ipo si one. mama hapo, I'm the one who is buying you. Yes. Ati zinaitwa nini? Zinaitwa abs. Yes, abs. Hii ndio abs. Baby, buy him. Amzamini He's shujaa. very cheap, you can afford him. Hebu tuone Yes. anaweza fanya Nyamaza, kazi nuna huyu. nunua mani sisi. Shut Aya it. kijana, Yes, twende chini, Nyamaza. tushindane. Nyamaza. Okay, Twende chini, 1, msee. twende 1, twende 2. Ai, Iko Okay. sawa mzee. naweza tu kuamini kwa sababu you know Tunahitaji whatever- shamba boy wa kulima, you know? Eh. Cultivating land, kulima, we need him. It's very important. Aya, sema bei. him. My Sema love, bei buy tukiendanga, sema bei. Ongeza saladi. 7. Huyu kijana huyu ninaona mpaka Yo. Sijakula siku 3. Let me milioni talk to my 7. man. Let me talk to my man. Angalia my love. Eh. He's very cheap. Eh. You can afford it. I know you have money. You know. Baba with funds. Ah. Buy him. Pesa kidogo huyu. Yes, you can. Buy Umesema him. ngapi? 7? Buy him. Sawa, let me do this. Nitakuwekea Matil. 7.5. 7.5. Sawa sawa? Yes. Yes, for your troubles. Nyamaza. You're Yeah. talking too much. Yes. Mzee si uniekea kwa namba yangu. Aya, shika weka namba. I love the height. Yeah, na uharakishe, I need to go to work. Yeah. Nasikia joto. Yes, bebeta. Nasikia joto. Vizuri. Umesema ngapi? 7.5. Yes, 7. Pesa kidogo hiyo. Hauna cash? Hauna cash tumpe? Now just pay him. Umepata? and go. Umepata huyo? Umepata? My friend, you're wasting time. Look at the Yes. message. Ndio hii message. Imefika, tembea. Uko sawa? Just go. Aya, Yes. my love, I need to go to work. Now? Let me see you off. Uh-huh. As for you, Joseph, do the work. Fanya kazi yako vizuri. I'm coming Kijana, to check. Si ndio, my love? wewe baki ukifanya kazi na uhakikishe ile maji, ile ng'ombe yenye iko pale nyuma, uhakikishe imepatiwa maji. Sawa sawa? Yes, na hapa nisipate hii nyasi. Ninaona kuna nyasi nyingi hapo nyuma. Uhakikishe umefieka yote. Sawa sawa? Haya, endelea na kazi. Okay. Yeah. Hii shamba imekuwa kupo leo. Na mzee haja nilisha siku 3. Akiboi. Na alisema nakuja nikule vizuri, nilale vizuri. Ndio hiyo madam. Joseph, Yes, madam. hi. Yes, madam. You look very nice. Asante sana madam. Have I told you that you are really handsome? Mama yangu ndio aliniambia wa mwisho. Come, I show you. Catch him. Baba, sit down. Madam, siwacha nimalize kufyeka hapo. No. That's not your work. Napata shamba Unaambia you can sijalimeko. cultivate the land, right? Ndio madam. Na shamba ya Potiphar unaweza lima. Shamba. Yes, ya Potiphar. You Shamba see, iko nje madam. Acha nikimbieko ndarudi. chini, acha kierere. I got you. Ni mimi ama ndio wewe anaongea? Si ni mimi? Pole madam. Take off your coat first. Madam, siwache ini No, Joseph. Nini? Mimi ndio nakuonyesha motaratara, mambo mengine mosheshe. Yes. Madam, acha kwanza nikule basi. Najua Hawezi. kati na You safari. are very strong. Nimekulisha. Madam. It is enough. Madam. Joseph. Madam. Shika ikote, shika. Haki sasa viona. Kire na nilikwambia ungefanya hivyo sahi. Sasa angalia. Call my husband. Hello. Mr. President. Hello. Mr. President, hello. My love, acha kuongelesha president wa Singapore. Kwanza nisikie. What is wrong? Tell that man that Joseph ameni rape.
And he's here. Amejaribu kunirape. Angalia nguo na he's here talking to president wa Singapore ama ndio Russia. Niko hapa nje acha niingie. Akina nilikwambia huko kijana. Na I told you from the first time. Nini? Simuelewi na uko tu hapa amekuja tu hapa because you're not here akajaribu kunishika and uko tu hapo unaongea na president wa Russia. Nani huyo? Mheshimiwa Joseph, the guy that you brought to us. Joseph. Huyo kijana mwenye nimeacha hapa kilima. How can he cultivate your land where you're not here? Ngoja, Joseph ako wapi? Joseph. Kuja hapa kijana, kuja. Boss. I need to talk to you, kuja. Yes boss. Kuja. Shamba nimelima yo. Enda chini. Boss, kwani shida ni gani? He's the one. Kuna kitu ningependa tuelewane. Sawa? Hata chakula utanipea. No, listen. Nasikia umeniita. Kijana nikuulize, yani wewe ndani ya kuacha kwangu. Ufieke na ulime. Yaani unabaki ukinilimia bibi yangu. Boss, kusema ukweli nilienda nikamwambia kunigongea. Ukweli. Wacha niongee. Acha nikuambie kijana. Wacha niongee boss. Utaongelea mbele kijana. Utafurahia. Sasa soja, weka yeye ndani. Huyu. Na uhakikishe kila jioni anawekwa mawe. Yes. My love, I want ice cream to come down. Ice cream? Yes, ice cream. Peke yake? Pizza. Wacha kwanza niwache hii koti yake hapa. Yes, it is dirty. Young lady, sikilia hii koti. It is dirty. My love, let's go and eat pizza. Pizza? Yes. Wacha tukaonje pizza ya Maldives. Okay, fine. Yes. Hii ya Kenya hii ikaagi kukua tamu, tunaenda kuionjea Maldives. And that's how Joseph alitoroka. Wewe unaweza toroka? Uliza jirani yako, wewe utatoroka? Uliza jirani yako, wewe utatoroka? Kama hizi toroka, mwambie uko na njia refu sana. So now we have the dance team. This is a combination of youth and teens. Welcome.
Nadhani agoshwa. Ni hao. Ni hao. Hen hao. Ni hao. So youth and teens, tuteremke chini, we have a presentation. Youth and teens, tafadhali tuharakishe. Walio juu wasimame, tuteremke chini, tufanye presentation. Wanapo teremka, turn to your neighbor. Angalia jirani yako. Ni mimi nimekuambia muangalie, muangalie. Nderereke your neighbor. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Oh, cheza. Mwokozi wangu, nakuhitaji zaidi, na moyo wangu unalia uwepo wako. Nimejaribu on my own, lakini siwezi, na kutegemea, usiniache kamwe. Mwokozi wangu, nakuhitaji zaidi, na moyo wangu unalia uwepo wako. Nimejaribu on my own, lakini siwezi, na kutegemea, usiniache kamwe. Ikiwa bado unapumua, jina lako ndilo nitajivunia. Tena sitaki kitu cha kunikataza kuwa chombo chako. Sauti yako ikaniita, vingine vyote mimi nakataa. Nifiche ndani ya mabawa yako, nifike mwisho wa safari. Ikiwa bado unapumua, jina lako ndilo nitajivunia. Tena sitaki kitu cha kunikataza kuwa chombo chako. Sauti yako ikaniita, vingine
yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Nitawale sasa na hata milele Bwana. Oh, my power, all of me, the way you truly desire. Natamani kuongozwa na mkono wako wenye nguvu. Bring your pressure into my heart. Amen, amen, amen. Yebo, 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 Yesu, yebo, 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 mimi nawe. Yebo, 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 Yesu, yebo, 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 mimi nawe. Yebo, 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 Yesu, yebo, 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 mimi nawe. Yebo, 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 mimi nawe. Yebo, 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 mimi nawe. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Sisi wote. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Situpigie wana youth makofi. Situpigie teenagers pia makofi. Naomba Elder Kimani ako karibu. Ndiye anakuaga na teenagers, tuko na youth na tumeendelea vizuri. Sisi tunatoa tu shukurani kwa vile tumeenda vizuri na hawa na youth. Nataka kusema tu jambo moja ambalo lilifanyika jana. Kwanza ni shukuru sana kwa wazazi ambao walikubalia watoto wao tuende nao prison committee, jela ya wasichana. Ni turaiguithania. Liria turathire jera, turathie na wana youth, tukamenye airetu aria makoragwo kou manyitetwo niki. Wakati tulikuwa tunaelezewa vile kunaendelea, si mnajua Kamae, ile prison ya wasichana, airetu anyu na anake aya murona marerirwo ni haria matanyitetwo ona onehia. Ine turanyitana. Na riria turaikarire thi na airetu acio manyitetwo twaria nao, aya anyu amwe maranjirie kurira makiroraga gate ciena ku matikanyitwo. Ine turanyitana. Kuo turare mission wa kijega ambapo ciana icio nyitetwo agene guici agene kuragana na nituiretu tunini 15 years 17 years atigate magire mundu gagiikia ikonia. Kage kaire mbia cia nyina, kage kahitanirie na nyina, kage kahuthagirwo ni arume gukonia andu. Ni muranyita maundu ta macio. Riu riria maroririo ri aingi ao marainama. Angi mahuthagirwo kwendia ndawa cia kurevia, fangi. Riu morio ri angi marainama. Muborithi ucio arauga hata nyinyi nikiangalia hivi ni vile mko na bahati hamjashikwa. Maraumire kuu maherete. Bwana asifiwe. Thithi mission njegeo. Thithi guo. Kuo riria nderuga tu support wana youth. Niguo tuone mbia cia guthi kundu ta kuu magoka macenjetie. Tori ucio ngimuriganiti. Thithi ndwe murugu uria hana. Thithi ndwe mwarigu uria hana. Tiega muno, amko wazuri. Si tulijua hivyo? Si ni kweli? Ni Mungu atuhurumie. Katiguo kihika. Bwana asifiwe. So naomba tu wakati tunasema tu support youth ili tuwapeleke mahali kama huko, kuna mambo ambao we mzazi huwezi deal na hao watu. Gai adoa ni aritoe wana youth na teenagers wacaragu no uremwo no ari haha no tuthi kundu athomithio na emenye na agaruruke. Tumahurire makofi.
So wakati tunafika wakati wa kuwa support, nilikuwa nataka mjue some of the points mahali pesa zinaenda. Turahudhirire baadhi and to your supplies wazazi. Maciana isirati ndire ihotete. To tutirae na bia enough cia kumagurira gasoda. Turauga fare yoneka ni tuthie mission work. Turagurira iretu acio indo icio mabataraga na icio ingi marei magea kuria na gea kunyua magatungate. Githe ti undu mwega iko ni muramahete tubeca tuingaingi ni mangiranyuite gacai magie na hinya. Tukiinuka angi matirahotaga kuonana wega ni kuhuta. Sini sawa? So ikifika ni kuwa support na waomba please tuwa support kiroho safi waweze kuenda mbele. Sini kweli? Tuliwachanganya youth, teenagers ili tuweze kuendelea vizuri. Na si mnaona wako sawa? Tutike mahurire makofi Mageikaradhi tumahurire makofi. May God bless you tunapoendelea. God bless you so much. Thank you chairman for that good time. Mwathani agoshwa. Gai. Mwathani agoshwa. Mwathani agoshwa. Wacha tukaribishe wanakwaya. Karibuni.
Makofi, makofi, makofi. Nĩ ihinda rĩa kũhoera ciana. Youth na teens tutasimama mahali tuko, watoto wadogo waje mbele na tutaongozwa na Reverend Dorcas. Youth na teens tusimame mahali mko, watoto waje mbele. Media twekirere wetekio nituge itwe hamwe na mamwini Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee Bwana wetu aliyechukuliwa mimba kwa Roho, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Ponto Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafufuka, akapaa mbinguni. Ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi na kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Mwathani, ogwo niguo twiteketie na niguo muthingi uria tukwenda kuhanda ciana citu iguru riaguo. Nitukwenda gugucokeria ngatho ni tondu wa kiheo gia ciana. Nitukwenda gugucokeria ngatho ni tondu uria twekete wega ta aciari na ta kanitha. Amukira ngumo na ugociriri na gitio ni tondu ni ciaku. Nitugukena tukiona ciana cia ngenge inyitetwa na ingi iretwara na angi agimagima na aria agima makiria. Tukenda gugucokeria ngatho ni tondu tutireire githithi giaku no gatuhengere eno aya marugamete na nigetha ma represent ginya aria angi mari irathi-ini Mwathani. Ni tukwenda gukwira ni wega, twamahoera ũgima wa mwĩrĩ, wa meciria ona wa ngoro, na tugakuhoya ihinda-inĩ rĩrĩ ona mareharĩria gucoka macukuru na aria angi gucoka colleges Mwathani, utuike wa gutwarana hamwe nao ukimekaga wega na ukimatongoragia. Nitugucokeria ngatho ni tondu aria marihithitwo muno marenda-ini cia aciari ao. Tugakuhoya nao makore wega na magoka mari agima no mamenyereire. Tugaguthaitha ni tondu aria manakuhoya Ngai witu umahe ciana, na ni tondu ni utwonetie ni uheanaga na utukamaneana moko-ini maku. Na tugakuhoya na tugaguthaitha ungimakinyeria kirathimo giki thiini wa ritwa ria Jesu. Ni kuri ciana ikoragwo streets-ini Mwathani, ni tukwenda kumaneana moko-ini maku, tugikuhoya magitire, umeke wega Ngai witu no tuike Ngai wao. Ni kuri ciana ciri kuo ndwaru ire mecini na ingiri ciri mathibitari-ini, twaguthaitha twinyihitie mbere yaku Mwathani, ungituika wa kumahonia na kumeka wega. Na riu twagucokeria ngatho githie na mbere na guturathima, ona githie na mbere na gweka ciana ici wega, ona githie na mbere na kurathima teens aitu, ogithie na mbere na kurathima youth itu aria twana mekete wera munene wa wiki iyo Mwathani, marathime no meke wega. Na ni tondu nginya wa drama iria monania muthenya wa umuthi ona wamonie kuragira mehia, na nigetha Ngai witu matuike atorania. Na rĩrĩ nĩ ihoya rĩa wĩtĩkio thiini wa Kristo Jesu Mwathani na muhonokia wa ngoro citu. Amen. God bless you. Ningeomba hawa watoto wenye wako huku wapelekwe Sunday school. Deacons, tusaidieni huko juu, kuna watoto wengi sana waende Sunday school.
Tutasikia matangazo kutoka kwa Elder Peterson. Kanitha mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Njikai ũguo nĩ ũndũ wa mwathani. Ngeithiai kwĩna heho no ngeithiai. Ndenda kuoya kamweke gaka nyita geithia mũndũ ũcio katika nyumba ya Bwana. Geithia mũndũ ũcio ũngĩ ũmwĩre wĩigue wĩ harĩa hagĩrĩire thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Handũ-inĩ ha mũtungatĩri wa kanitha ũyũ na athuri a kanitha tukwenda kuoya kamweke gaka kumukaribisha thĩinĩ wa ibada ĩno ya Gĩkũyũ mũthenya wa ũmũthĩ mweri 26 of April 2026. Na angĩkorwo nĩ mũthenya waku wa mbere gũthoma hamwe na ithuĩ, ningĩkũria o harĩa ũrĩ ũrũgame nĩgetha tũgũkaribishe rasmi. Ni mũthenya waku wa mbere kana rita rĩaku rĩa mbere gũkorwo hamwe na ithuĩ, ningeomba usimame. Asanti kwa huyo mgeni mwingine, mara yako ya kwanza kabisa. Kuna mwingine tobe tumahurire karuhi kamwe, alafu kwaya tukaribishe wageni nigetha makĩigue me hamwe na ithuĩ. Karibuni. Wote kwa jina la Bwana. Karibu hapa kwetu na uwe na amani. Karibu wote kwa jina la Bwana. Karibu hapa kwetu na uwe. Asanti sana wageni wetu pamoja na kwaya, muiwe mwe haria hagĩrĩire. Nĩtũkũmũmenyithia ũmũthĩ thaa 8 nĩtũgũkorwo na fellowship ya back to school ya teens na pre-teens ĩrĩa ĩgũkorwo gũkũ nĩ ũndũ wa gũkĩmaharĩrĩria magĩcoka thukuru, na nĩtũkũrio patrons a ikundi icio teens pre-teens mũkorwo mwĩ hamwe nao nĩgetha tũkĩmaharĩrie magĩcoka cukuru. Kuma metha-inĩ ya PCMF nĩtũkwenda ku-extend a hand of invitation. Every Thursday tũkoragwo na fellowship na twĩna teachings irathiĩ na mbere. Athuri nĩ mokĩte mũno, rĩu arĩa tũraiguĩra tha nĩ arĩa atige na thutha. Koguo we have a date every Thursday and we are extending this invitation to all men. Angĩkorwo ndũrĩ na rĩmwe nĩ ũrorirwo, na koguo tũkũria mũthenya wa kana kumagia mathaa ma thinacara na nuthu nginya thaa 2:30 tucemanie haha nigetha athuri tukuranie cuma inoraga ĩrĩa ĩngĩ. Saturday no njuku ya mweri 2 wa gatano kwĩna presbyterial prayers igakorwo kũrĩa kanitha wa witũ wa Kayole, na koguo nĩ tũkũria munyitane hamwe na members wa evangelism na presbytery yothe bũrũri ũyũ harĩa tũkinyĩte. Tukwenda mahoya na maũndũ maingĩ mũno nginya itũ nĩ tũrabatara mahoya. So nĩ tũrenda create time ya gũthaitha Ngai na gũthaithanĩrĩra bũrũri witũ na kanitha witũ. Koguo presbyterial prayers tucemanie Kayole kwanjia thaa 2 cia kĩroko nginya thaa 7. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ mũkũririkana Sunday nĩ twarĩ na health camp, na kũrĩ andũ mathimirwo maitho na angĩ makĩrikomendwo mekĩre miwani, na ndagĩtarĩ me gũkũ. Ũngĩthiĩ thĩinĩ wa room ĩrĩa ya health board nĩ ũkũmona nĩgetha wĩrwo the progress na arĩa marĩhĩte miwani maheo. Members on duty arĩa me duty ũmũthĩ health board nĩ Mary Rothi, nĩ ngũria rũgame harĩa arĩ hau thutha, na Monica Gĩthige nake arĩ hau thutha. Angĩkorwo wĩna thĩna wothe wa mwĩrĩ nĩ ũkũmona na nĩ ũgũteithĩka. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ gũthoma marũa me haha makuma parish. To all congregations, reference is Tasia Church dedication. Receive Christian greetings. This is to inform all members that PCA Tasia Church will be dedicated on 3rd May 2026 starting at 9 a.m. We do not just dedicate building, we dedicate ourselves to the service of God. Those expected to attend are here below. 1. All elders. 2.
5 group officials at parish level, 3 all congregational choirs. There is a quote in the book of 1 Peter chapter 2 verse 5, and you are living stones that God is building into his spiritual temple. Yours, Elder Joseph Gojiri, Session Clerk. In that regard, brigade officers, all the brigadiers, ciana citũ nĩ mũkũrio mũgacemania mũthenya wa Friday haha thaa 7. Transport will be catered for ya kũmũtwara Tasia nĩgetha mũthiĩ mũ rehearse na mwĩke mazoezi nĩ ũndũ wa mũthenya mũnene wa Sunday. I want to wish you a very blessed week and a very fruitful week. Angĩkorwo hena ũndũ ũngĩ nĩtũkũmwanĩrĩra. God bless you. God bless you. No kũria mũthenya wa nĩ kiumia kĩa youth, so we support them as they have requested. God bless you. Amen. Makofi kwake. Tutaendelea na our readings. Dhamari ya mbere, Genesis 39 verse 1 to 12 by Charles G. Dhamari ya kere 1 Thessalonians 4 1 to 8 by Nancy Ndirango. Mwathani agocwo. Thomari tũrĩ kuma kĩambĩrĩria 39 kwanjia 1 nginya 12 na nĩ ngũthoma. Na rĩrĩ, Jusufu agĩikũrũkio agĩkinyio Misiri, nake Potifaru Mũmisiri ũmwe wa Firauni ũrĩa wehokeirwo wĩra wa nyũmba yake, na agatuo mũnene wa athigari akũrangĩra korokoro, akĩmũgũra harĩ Aishumaeli acio mamũikũrũkĩtie kuo. 2. Na rĩrĩ, Jehova arĩ hamwe na Jusufu, namo maũndũ marĩa ekaga makagacĩra, agĩtũũra o kũu nyũmba ya Mũmisiri ũcio mwathi wake. 3. Ningĩ mwathi wake akĩona atĩ Jehova hamwe na Jusufu, na atĩ Jehova nĩatũmaga maũndũ mothe marĩa ekaga magacĩre. 4. Jusufu agĩgĩtĩkĩrĩka nĩ Potifaru, agĩkĩmũtungatĩra, nake Potifaru agĩkĩmũtua mũrori wa nyũmba yake, agĩkĩmũnengera indo ciake ciothe iria arĩ nacio acirorage. 5. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ gwata hĩndĩ ĩrĩa amũtuire mũrori wa nyũmba yake ona wa indo ciothe iria arĩ nacio, Jehova akĩrathima nyũmba ya Mũmisiri ũcio nĩ ũndũ wa Jusufu. Nacio indo ciothe iria arĩ nacio ikĩgĩa na kĩrathimo kĩa Jehova, ona ĩrĩ nyũmba kana mũgũnda. 6. Nacio indo ciothe iria arĩ nacio agĩciga moko-inĩ ma Jusufu, na ndarũmbũyagia ũhoro wa kĩndũ ona kĩrĩa arĩ nakĩo, tiga o ũhoro wa irio iria arĩaga. Nake Jusufu arĩ mũthaka na arĩ kĩrorerwa. 7. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ thutha wa maũndũ macio mũka wa mwathi wa Jehova wa Jusufu akĩmũroria ritho, akĩmwĩra atĩrĩ, koma na niĩ. 8.
Nowe akirega agikira muka wa mwathi atiriri, mwathi wakwa ndarũmbũyagia kĩndũ ona kĩrĩa kĩ nyũmba-inĩ ĩno nĩ ũndũ nĩanengerete indo ciake ciothe ndĩcirorage. 9, na gũtirĩ mũndũ ũngĩ mũnene kũrĩ niĩ mũciĩ ũyũ. Ningĩ gũtirĩ kĩndũ ona kĩ andigĩrĩirie tiga owe wiki nĩ ũndũ wĩ mũtumia wake. Kaĩ angĩkĩhota atĩa gwĩka ũndũ ta ũcio mũnene ũguo wa waganu, ona njĩhie Ngai. 9, na gũgĩkinya atĩ ona harĩa aragia na Jusufu mũthenya o mũthenya rĩ, ndaigana kũmũigua atĩ nĩguo akome nake ona kana aikaranie nake. 11, na matukũ-inĩ oro macio gũgĩkinya atĩ mũthenya ũmwe Jusufu agĩtonya nyũmba nĩguo akarute wĩra wake, na gũgĩkorwo gũtiarĩ mũndũ ũngĩ wa nyũmba ĩyo warĩ kũu thĩinĩ. 12, na nĩyo ya mũico. Mũtumia ũcio agĩkĩmũnyita nguo akĩmwĩra atĩrĩ, koma naniĩ. Nake Jusufu agĩtiga nguo yake ĩ guoko gwake akĩũra akĩyumĩra. Mwathani arathime ithoma rĩake. Njĩtagwo Charles G. Ithoma no rĩgũthiĩ na mbere. Kanitha Mwathani ogocwo rĩngĩ. Ithoma ritũ rĩa kerĩ rĩkuma Athesalonika wa mbere 4 kwambia kamũhari 1 nginya 8. Niĩ ngũmũthomera ngetwo Nancy Ndirango, na ũngĩkorwo nĩ muonete reke tũthome. Naguo ũhoro wa kũrigĩrĩria nĩ atĩrĩ, ariũ a Ithe witũ, twamũthaitha na twamũringĩrĩria thĩinĩ wa Mwathani Jesũ, atĩ o ta ũrĩa mwarutirwo nĩ ithuĩ ũhoro wa mithiĩre ĩrĩa mwagĩrĩire nĩ gũthiaga nayo nĩguo mũkenagie Ngai, na noguo mwĩkaga rĩ, mũkĩragĩrĩrie gwĩka o ũguo mũno, tondũ nĩ mũĩ maũndũ marĩa twamũtarire namo nĩ ũndũ wa Mwathani Jesũ. Tondũ rĩrĩ, ũguo nĩguo Ngai enda, atĩ mũtuĩke andũ amũre, atĩ mũthemage ũmaraya, na atĩ o mũndũ wanyu amenyage ũrĩa angĩhota gũikaragia mwĩrĩ wake mwene wĩ mũtheru akĩũtĩaga, atekwĩrirĩria maũndũ ma ũmaramari ta andũ a ndũrĩrĩ iria itoĩ Ngai, na ningĩ atĩ mũndũ ona ũrĩkũ ndakanatwarĩrie mũrũ wa ithe ũhoro-inĩ wa indo ciake ona kana amuogoge, nĩ ũndũ Mwathani niwe ũrĩhagia andũ arĩa mekaga maũndũ macio mothe, o ta ũrĩa twamwĩraga mbere na tũkamumbũrĩra. Amu Ngai ndatwĩtĩire maũndũ ma waganu tiga o marĩa ma ũtheru. 8, nĩ ũndũ ũcio-rĩ, mũndũ wa gũkararia ũhoro ũcio ti mũndũ akararagia, no nĩ Ngai ũrĩa ũmũheaga inyuĩ Roho Mũtheru. Mwathani arathime mathoma make. Amen. Kuoshwa kwa damu ndilo wimbo tutakalomkaribisha mhubiri wetu. Yes. Yesu kwako na kuoshwa kwa damu ya kondoo, neema yake utamwagiliwa, tumeoshwa
na kuoshwa kwa damu ya kondoo yako kwa msulubi wa makazi, umeoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi mwenye upendo, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Amen. Rekei tuhoe. Tugũgũthaitha na tũgakũhoya Ngai witũ, we ũguũragĩria andũ aku Mwathani maũndũ marĩa mahithĩtwo thĩinĩ wa kiugo, ũtwĩguũrĩrie mũthenya wa ũmũthĩ, warĩrie ngoro citũ, warĩrie mĩtũrĩre itũ, kiugo gĩaku kĩroka gũtũũmĩrĩria, gũtũkania, gũtwĩkĩra hinya, gũtuonereria, ona Mwathani makĩria ma mothe gũtũteithia kũgĩa na wĩtĩkio thĩinĩ waku. Tũrathime twĩ ngwatanĩro no twĩke wega thĩinĩ wa Kristo Jesu, kũhoya na twacokia ngatho. Amen. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Salimia neighbor. Salimia na muangalie vizuri. Toko mũgeithio na kũmũrora. Nĩ wega kũrora mũriganĩtie nao. Amen. Na rĩu harĩ ngeithi tũrageithania thaa ici tũkorania uko kadi. So ndũkĩmũgeithia ũmũrie uko kadi. Tutirenda kura ciũre thutha ũyũ. So angalia neighbor umuulize uko kadi. We Gen Z na teens, hebu salimia neighbor muulize kama ako kadi. Wanasema nini? Wako kadi. Amen. So tunashukuru Mungu kwa nafasi ingine ya kuja kusikia neno lake, na najua tumebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Chairman wenyu anasema nirudishie Mungu shukurani, being that omothe nĩnjũkire taũni ndauma gĩcagi nguga ngũmonogoci kwĩ Mwathani mahinda maya Ngai ũheanaga. Amen. So kwa majina ni Dorcas Waithera Njoroge na nimeokoka. Yesu ni Bwana, mchungaji kule Naivasha, na nashukuru Mungu for sure nimekuja town. Hallelujah. Ukiuria nigeke town igũkorwo gwĩ gũkũ njũrĩte ũmũthĩ, by the way Mwathani agocwo tondu gwitora mine imwe kwanyu kumbe ni nyingi. Hallelujah. So we thank God for this opportunity ya kuja, na najua Bwana atatubariki. Bwana Yesu asifiwe. Natoka parokia ya Naivasha South Lake Parish kule iria-inĩ riothe, parish-inĩ yo iria-inĩ ria Naivasha, na nĩtũgĩcokeria Ngai ngatho nĩ kũheo nabathi ĩyo ya gũgĩũka gũtungata hamwe na inyuĩ. Mwathani agocwo. Ndakĩra nĩ ũrĩa mũraina, you have energy, and we thank God for that. Amen. Mũndũ ndainaga tondũ nĩoĩ kũina, ainaga tondũ nĩ aramenya no arainĩra. So when you see people who have a revelation of who they are worshiping and who they are praising, that is a very beautiful thing. Because the moment wamenya ũtungata gao, at the moment you raise your praises, kĩrĩkanĩro kĩrĩa mũkambararia moko manyu na igũrũ mũmũgoce nake nĩ akegucĩria ingĩ. So my prayer is, even as you worship God as a church, may God draw many to this church. Bwana Yesu asifiwe. Katika huo utakaso, katika that moment of worship, may God pull many to the kingdom through your worship and through your service, nigetha ikemeriririe Ngai wa sociani na nijue Ngai ni akomũrathima. Bwana Yesu asifiwe. So to the youth, keep on, pandeni kabisa. Amen. There's one word I want maybe to encourage you with, but it's not even to encourage, it's more to caution you. If you read, rĩrĩa Jesu Kristo abataga, rĩrĩa akuire akĩriũka, atanabata, when he met with the disciples, akaita all the disciples as he was going up. So number one, he called mũndũ wĩtwo Peter, Simon Peter. Na akauliza Simon Peter, nĩ unyendete? Akiuria rĩa mbere. Then akamuuliza, unanipenda? Akauliza mara ngapi? Mara 3. So by the time alikuwa nauliza the third time, hata alikasirika. Mũndũ ũrĩti ndoke njũria ciũria rĩ, akĩũria, onawe nĩũĩ nĩkwendete. Mwathani agocwo. It is a confirmation. Theologians say it's a confirmation kwamba alikuwa amemkana mara 3. But now he's confirming restoration ya upendo. I've been restored thrice, bado nakupenda. But there are key words ambazo Yesu aliambia Peter. Akamwambia Peter, Simon Peter, rĩrĩa warĩ mwĩthĩ rĩ, rĩrĩa warĩ kĩ? Mwĩthĩ.
Rĩrĩa warĩ mwĩthĩ rĩ, wekagĩra ũrĩa ũkwenda na ũgathiĩ kũrĩa ũkwenda. But a time is coming, wakati utakuwa mzee, ũgekagĩra ũrĩa ũtakwenda na ũgatwarwo kũrĩa ũtakwenda. Tarora neighbor, urore season ĩrĩkũ? Ako season gani? Ya gwĩkĩra ũrĩa akwenda na agathiĩ. All of us are in that season. Wewe unaweza machisha kiatu na nguo na viatu na kila kitu, because you're in an era ambayo Biblia inasema ugekagira ũrĩa kwenda na ũgathiĩ. Madhani osho. Unaangalia umevaa smart, wewe ulidetermine ũgwĩkĩra white kana red na kirato kia black, because it's a season. But Jesus is reminding Peter kwamba although he was prophesying to the how atakufa, but he's telling him a time is coming. Ugekagĩrwo ũrĩa ũtangĩenda. You see the Gen Zs in the house? Ulivaa white na kiatu na nini? A time is coming, the drama there. Unaona umevaa white, wakati utavalishwa trouser ya green, t-shirt ya yellow, na sio t-shirt tu, ni vest, t-shirt, shati, sweater na jacket. Okay, romothe wekire ici kwina Amen. You won't determine what to wear. Someone else will determine for you what to wear. And not only that, they will determine where you go. Urirago mukuru ni ndiroka. Ukamuri urenda tuthie ku? We ikira nguo tuthie. Unauliza wapi? Unapelekwa na ujui ulikuwa unapelekwa wapi? Ugishoka kumea ni sida no kutwaritwo gathesho. Amen. A time is coming where hata viatu hazitakutoshea. The only available shoes ni Crocs. Mafurota. No cio ingĩiganĩra na thogithi ndungu. Amen. So angalia neighbor mwambie hii ndio wakati ya kudetermine how you want your life to be. A time is coming when your children will make decisions for you. Now you're making decisions for them. You are telling them what to do. You are telling them kwenda kanisa wanakataa and all that. But a time is coming, hata kanisa utaambia mukuru ndugacoke guthie kanitha, uikarage haha maitu. Madhani agosho ukamera ni sawa. Hakuna kitu unaweza jimekia decision. Amen. So this time you can make decisions for yourself, young people. Please do. And not only decision, the right. Because if you make them wrongly, a time is coming when wrong decisions will be made for you. Amen. Ugakorwo ndwateithirie ciana ciaku, urihoyaga mbia, ukirwo muthe eterera nitugutuma kindu, ukamahurira ringi na ringi, makwira tutiri ciana turacokia thukuru, and utadu hakuna. Amen. Sero shoki ako ni gwikira ikira thai muthenya wa furuta ni ureka atia gutiri kirato kiiganagira mundu, enda ushago shosho anavanga nini floaters. Hakuna ingine inaweza tosha. Ona nikio kihuthu gia guthie kuri arathie. Amen. It was a by the way, but remember that. Amen. So the story of Joseph, he was a young man. Joseph, sindio? And as we read from Genesis chapter 39, tuanze pale 37. Wakati Joseph, the first time he saw a dream, na rĩrĩa onire kĩroto kĩa mbere kana arotire rĩa mbere, the first people athire akĩra nĩ brothers ciake, akĩmera ndĩronire the sheaves and all that, kwĩna na ngĩona kĩhũba gĩakwa kĩa ngano kĩrũgamĩte kĩanyũ gĩkagwa. Na rĩrĩa brothers icio kĩamerire magĩtaũkwo makĩmwĩra ũrenda gũtua ũgatuĩka mũnene gũtũkĩra. You know, the first opposition does not come from far. Opposition ya mbere ya mũtũrĩre yambagia kũ? How around your life. Amen. Akĩrota rĩa kerĩ agĩthiĩ akĩra baba wao na andũ ao na brother ciake, agĩkĩmwĩra ndĩronire anganja ngandũ. And the father akĩmũkũcona akĩmwĩra ũrenda kuga niĩ na nyũkwa na andũ ariũ nyũkwa nĩtũgakũinamia. And remember, he was the last born. In fact, he was the youngest in the family because Manasseh nĩwe wa mũico. So ithe arauga atĩrĩrĩ ariũ anyina nĩwe iru mamũiguire na makĩmũmena mũno. But to the father akĩiga maũndũ macio ngoro-inĩ na meciria, because I believe baba wao nĩ amenyire this is not just any talk.
I know what my son means. Bwana Yesu asifiwe. Nale kiogo haria rugongo 37 irauga mareithagia na imwana cia ithe ire ciaciarĩtwo nĩ atumia arĩa ahikĩtie Bilha, na rĩrĩa mekaga gwĩcira harĩ ũrĩa magĩkire agoka akera ithe. Na ndĩreciria one of the things yarehereirie mũndũ gwĩtwo Joseph ũru nĩ kwaria mũno. Tero coke kwaria mũno. Bwana Yesu asifiwe. You know, one way the enemy can attack you and destroy your life is how you talk. The how much you talk can make your life being destroyed. Bwana Yesu asifiwe. Are mwaria tondu no amuragia kani arotire. Hatire. No arota agoka kamera. Mwathani agocwo. And I'll talk about 4 things itomanga andu agai. As much as we are seeking holiness, as much as netorero ni vizuri kuzingatia utakatifu. And we run away from things na tutiganerie maundu tore Joseph atiganeirie kagoti. Hari maundu turabatara gutigana namo and we run away from them. Then we need to ask ourselves, what are these things we need to run away from? Ni maundu mariko mau Ngai aratwicukira. And the 4 things, number 1, kuri maundu twekire kana twaririe and they got us to a place we call the pit. Because kuongea kwa Joseph ndo ilimpeleka kwa shimo. If he chose kunyamaza, hangejipata kwa shimo. Bwana Yesu asifiwe. Kuri maundu wekorire thiini wamo. Ona kuri andu matuire kalima weikirie out of uliongea sana. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes our unrighteousness is tested by the many words. Kirikanio kiugaga gatagati ka miario meige hatiagaga mehia. Most of us have sinned against God with our own tongues. And the worst organ, na ndigodeshirege nekyo modo weto Isaiah, even before oire man tokana calling yago diego prophesy, the first thing he called unto God, na kiraga ijekera mwathani thabia iromo ciao ciakwa. Because iromo cito no itotwarererie uruine, kwaria gwito no gutotwarererie uruine. Bwana Yesu asifiwe. So we need to tell God, nikore irima twekorire, just because either no waririe mbere ya kioneki gikinyanire gikiona mundu agikiyukia kwa kuri morageiro cioneki ciao magaikio irima ria muro na ria kunyararika out of their own tongue. Bwana Yesu asifiwe. Niwe waririe akihanda rumena rukimutwaririra irima-ini. Mwathani agocwo. 2 episodes God has taught me kwa gukira. When the children of Israel marutirwo Egypt ni Musa. If you read Exodus chapter 2, when they started off the journey, mwathani arena mundu gwitwa atiriri Musa, ninyonete minyamariko ya andu akwa, nijiguite kiriro kiao, nihutitio na nijukite kumateithura. That is a testimony from God. And after God said that, ageta mundu gwitwa Musa, akiuga atiriri, because of the covenant I made with their fathers, niko maruto okombo-ini ndimatware bururi uria nderaneire. Na riria marutirwo mundu gwitwo Musa arikia kumaruta, andu aya maririte for 430 years mariragira Ngai for 4, those are like how many generations? 4 and something generation, 100 year, 100 and 100. Andu aya maririre Ngai ruciaro rwa mbere rwa kere rwa gatatu rwa kana 430 years. They cried to God, mekoko Egypt, koko Joseph ambiririe kumarehe na maririra Ngai. Hindi iria marutirwo ri andu makuriraga na magathaitha Ngai amarute. Mauma makinya chapter 14 matithiete kunene mari karia-ini gatune hau. Marora thutha ri makiona Farao na mbarathi ciake mekite atia mokite makinyitwo ni guoya. So mtu wa projector hebu nike Exodus chapter 14. Andu aya ni aria maririte, andu aya ni aria maririre Ngai no makionania menyamariko yao. And God heard their cry. Ngai akimaruta, akimatwara, akimakinyia karia gatune mena Musa. And when they saw the enemy coming, kene kane ukiugaga atiriri, andu acio makihugukira Musa, makimuria atiriri, ithe to ithwe turakwirite utigane na ithwe meku me Misiri, ithe to ithwe turakwirite utigane. Ebu tuweke Exodus 14. Ithe to ithu turakwirite ki utigane na izwe. Amen.
Kiuria nĩ gĩkĩ, nĩo marahoete marutwo nĩo mahoete marutwo, na nĩkĩ ningĩ mathiathia mauga ningĩ no ithuĩ tũraugĩte ndũgatũrute. Ebu weka verse 11 14:11. Haya, ebu sema andũ arĩa maraugĩte marutwo haya ta thomai marauga atĩa? Then they said nĩ tũburi gũtararĩ Egypt, no ũraugĩte arutwo. Rĩu ningĩ nĩ mauga atĩa? Kabona tũkĩrakwĩrĩire kũndũ kũrĩkũ? Akristiano tũkorwo tũigĩu mũno. 40 days, you are 21 days in prayers. Uko kule Heaven's Gate, uko Katoloni. Unaombea mzee aache pombe. Fiu ukarira ukiruta imira na andũ ciothe. Ugathaitha Ngai no kauma kũu Ngai nĩ aria, mũthuri ũcio nĩ agũcenjia. By the time you hit Mlolongo, ukerona ndanainũka hwaĩ. Kauga ĩno njohi no ikamũraga. O ũrĩa ũraumĩte kũhoya rĩ, nĩ amũragĩra njĩra. Same Christian, same believer. Bwana Yesu asifiwe. Ebu weka. You know, there are times there is a lot of hypocrisy in Christianity. In verse that we read, why have you to bring us out of Egypt? Same people who cried to get out. Now they're asking, niki giatũma twĩke ũruo wa tũruta. Ngai araukĩte kwĩrutĩra wĩra wake kana nĩo maretanĩte? Mwathani agocwo. Usiondoe. Endelea. Enda verse. Next. Ebu soma hapo. Ithe tishu go iria twakwĩrire me Misiri matarutĩtwo makiuga atĩa? Let us alone. Ona kabaita ahikĩte, ona kabaita ekire, ona kabaita ikarĩte gwitũ. All those things. Same people who trusted God for deliverance just because of a small thing. Mama. Nĩ mariganĩrwo nĩ Ngai ũrĩa ũramarutire. Mwathani agocwo. There are times, ebu enda pale mpaka verse 13. Verse 14. There are times wengi wetu tumejipata kwa shimo because of one. Arameratia. Ebu weka another translation. Inasema nini? Eka translation ingine because there is what I'm looking for. Yangu inasema, for the Egyptians you see today, you shall never see them again. The Lord will fight for you. You only need to be silent. Kwaria gwaku kuige nikuo kuratuma maundu meke atia mathuke. Mwathani agocwo. Some of us tumejipeka kwa mashimo ambazo icio na nikio wakora mundu ta Jesu arakora mundu turite miaka 38 gathima-ini akanjĩrĩria rũgano nĩ ũkũhona. Niĩ nĩ ũkĩoya andũ aitũ matũire Nairobi, my brother ona nĩ mwarimũ ona ndandeithagia gũkũ njetagĩra mũndũ andindĩke. Jesu akĩmwĩra nĩ ũkwenda kũhona. Just that is what, because the many words does not attract God. What attracts God is faith. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Rimwe ndĩciragia atĩrĩrĩ, Ngai muonaye mũndũrũme kana mũtumia? No kĩũria ndoria. Mwamũrora ũguo hana kĩ? Mũthuri? Mwĩnama? Character cia Ngai nyingĩ nĩ cia mũndũrũme kana cia mũthuri? Yeni tondũ nĩ mũthuri wandĩkire Bible. Korwo nĩ mũtumia ndangĩandĩkire character cia mũtumia. Bwana Yesu asifiwe. I don't want to say anything, but because if you read Genesis chapter 1:28, it says he created both in his own image. But nĩ mũrĩona Ngai nĩ mũndũrũme in this sense, na dina justify mugage nĩguo ndĩmũtungatĩri waugire nĩ kũringana na niĩ. Because there are many times ndoraga Akristiano mahana atumia generally. Mutumia no akũnegenie kuma thinacara hwaĩ-inĩ. Anegene. Ndũthikagĩrĩria ona ndatinda ngĩaria ti tora igua. Haya mwathi tora ũrĩa uge na nĩ njaririe na ndinaigua ta wona ta he ũndũ ndauga. Akambĩrĩria rũgano.
thaa thita wa ruguru mokaga kwira atiriri no nyona ata guko taitaiguagwo. And you start another story and the man is quiet. Only in the morning to ask you, ene ati uraugaga hwai. What were you saying? One word. Like you've spoken for 10 hours and the only thing he can ask you, ene ati uraugaga. Sometimes God behaves like that. You talk, ugashabia muci waku ukaria, wacoka guthi mahoya gakuria atiriri, ene atia urauga. Mwathani agocwo. Ngai arotuteithia that even in our own sinful nature, in our own ways, kugikorwo kwi marima twetwarire ne kanwa gaitu, Ngai witu arotudeliver. Ngai arotuhe uge wa kwaria. May the Lord enable us to know even the battles to fight. Because some of us, maruo turagerera na marima twekorire thiine wamo. It is because of certain battles tulienda kujipigania. Turenda guthie gwetua turiega muno like Joseph before the brothers. Ni arehe irio aretwo ni mwega na kono ithe wa mutuma. But he wants to prove a point. But even when you prove a point, there is warfare and warfare. It's good to know what to fight for. Ni wega kumenya bara. Mwathani agocwo. Rimwe Daudi ni okireirwo ni murio wetagwo Absalom. And when Absalom okireire ithe agitua ni mwega muno, riu andu mokaga mbere ya nyumba ya muthamaki makera andu moka makora muthamaki ni busy. Amen. Akamwira atire makoro ni ndi muthamaki ningia muteithia no baba akoragwo busy muno. And after a time everybody won the favor of Absalom and everybody was on Absalom's side. Na agithia agitarwa kirwo ugituika muthamaki no tuguthure. So he went and told the dad David, niĩ baba he ũndũ nderĩire Ngai rĩrĩa ndorĩte na ndĩrenda kwambata gũthiĩ kwambararĩria Ngai kĩgongona. And the father told him, it's okay, enda. So when he went, jeshi andũ arĩa othe marĩ mwena wa ithe na andũ arĩa aingĩ magĩthiĩ makĩmũnenehia agĩtuĩka mũthamaki. Daudi akĩrwo mũrũguo egĩte igũrũ, rĩu nĩwe wĩ igũrũ na nĩokĩte gũkũnina. So David akĩnyitwo nĩ guoya na atumia ake akĩmoya and they flee. Rĩrĩa morire rĩ, mora mundu witwa Absalom aikora ithe ndarĩ kuo akĩrwo mũrũmĩrĩre kũrĩa arĩ. But when David was fleeing from his son, harĩa akinyire handũ rĩ, na nĩ wega kũmenya no kĩũrĩra mehia ũmenye nĩ atĩ ũrathi. Athi akora akiura aicemania na kamũndũ getagwo Shimei. Shimei karĩ kamũkazi ni ka mũndũ gwĩtwo Saũlũ mũthamaki. Acemania na Daudi akĩmwĩra mũragani ũyũ, ũndũroragire mũndũ witũ, wewe mũragani rararara akiruma muthamaki Daudi. And you know David was a soldier. Definitely what his expectation is, Daudi e muthamaki, the expectation no akũrage. Kana tiguo? Mwathani agocwo nĩake akũragire. So rĩrĩa arumirwo nĩ kamũndũ gaka irumi ciarema rĩ, akiona njĩra ĩrĩa hũthũ rĩ nĩ kũmũhũra na mahiga. Gakĩoya mahiga gakĩanji gwĩkĩria muthamaki. Rĩu ndĩyũragia korwo nĩ ta rĩu rĩ, andũ a Subaru nĩ ũngĩamenyire kũrĩa mauma ati ũraruma muthamaki ũkĩmũikagĩri mahiga na muthamaki arauga tulia hakuna shida, akĩmũikĩri mahiga mawe agakiona mahiga matirĩ na wĩra akĩanji kũhuria rũkũngũ. Rĩu ndĩrarora chairman wa Sociani araruma mũndũ akona irumisha mahiga rũkũngũ gagĩikia mahiga. Mũndũ wetagwo mũndũ wetwo mũndũ ũrĩa warĩ in charge wa thigari ciake rĩ akĩmũri Daudi mũthamaki, no wĩtĩkĩre ngui ĩkĩ atĩa ĩkũrume ko tangĩndigĩra kamũndũ gaka nguo nĩ ũrĩa ngwĩka atĩa kũgeka. Daudi akĩmũgarũrũkĩra akĩmũria atĩrĩrĩ, mũndũ wĩtwo Abishai, mũndũ nĩ wararuma kana nĩ araruma rwa mbara ciaku, tigana na mbara ciao tero ũcio kĩwĩrute kũrũa ciaku, tigana na ciene. Bwana Yesu asifiwe. Akĩmũria mbara yakwa na Kashimei rĩ ndĩgũkoniĩ we rwa ciao. Akĩmwĩra angĩkorwo nĩ Ngai ũrekete Shimei anume tamaka reke Ngai egocithie, no angĩkorwo ti Ngai tamaka no akandwĩrĩra. Bwana Yesu asifiwe. We need that kind of confidence that even you tell the enemy, I know onakorwo ndĩ mũcambie, angĩkorwo nĩ Ngai ũrekete njambe ũgoci kũrĩ rĩtwa rĩake, no angĩkorwo ti Ngai, the Lord will defend me. Bwana Yesu asifiwe. And David didn't say anything. He just left. He left. Akirete ki. Mwathani agocwo. And you know God fought for him.
Riria orire agithie kundu agiseto niguo akinyirio riboti akirwo murio ni akuire. Na ndahurirwo ni mundu nowe weuragire no urimu wake. Na ri haria Daudi acokire. Hindi no, I think 1 Kings there. Daudi agioka gukua etire murio wetagwo Solomon. Akimwira Solomon, kuri maundu mana ngugutigira agioka gukua. Number 1, Ngai. Ndukanariganirwo ni Ngai wa mathoguo. God of your fathers. Number 2, ni ndageire na mwihitwa na Ngai ni ngamwakira hekaru tondu moko makwa ri mari na thakame. Utige ni wahingia undu uriku ucio. Undu wa gatatu, riria ndorire muru wa nyukwa Absalom, hari gatura kanjitikirire na gakiheirio na ngiona gwa kurira. Andu acio ndukanariganirwo nio. Ungikona ihinda ugateithia andu ariku. Aicoka wakana akimwira murio wakwa tondu wi mundu mugi tero ucio ni wega kugia ugi. Tondu wi mundu mugi ndigukwira urio gwika. No eka mundu kanumire handu na ngiuga ndingiuraga kirimu thakame ya kirimu igo moko-ini makwa. No tondu wi mundu mugi umenya uria ugeka na kamundu kariku. Bwana Yesu asifiwe. Ira ucio ungi wimenya mbara cia kurua. Some battles you leave it for another time, and sometimes you leave it to God. Bwana Yesu asifiwe. You know there are things we find ourselves in na zimetufunga, zimetuharibia majina just because you fought for yourself. Leave some battles to God. Amen. Mordecai, he was hated. He was rejected by his own family, but he left it to God. Koroni mamenyaga kiria gatuika. In fact, his own confession to his brother anasema, tigai komakionenie. Koroni mwamenyete kiria Ngai afangiire. Ati undu uyu wekekire because it was the plan of God. Bwana Yesu asifiwe. There are battles and there are some pits. You people shall find yourself in pits. Marima muri koraga thiini wamo mangioneka ni magiconoko mauru no tamakane Ngai wendire okorwo hau nigetha akegociria nawe. Mwathani agocwo. Suleimani agita Shimei. Kimwira Shimei ni ukio uria wekire baba. Tu akimurumire. Ona ni ndire mukigwa ati ni gukuraga. Thakame ya kirimu ige moko-ini mau. No ndirenda tugie na kirikaniro. Ni urona karoi karia. Muthenya uria ugakira karoi karia. Mama vio ukeyuraga na urimu wako na tondu no kirimu ri nikio ndauga ni wega kumenyera uria uraria gakira muthamaki atiriri Shimei o uguo muthamaki wauga ri kurotwikaguo mama magakeo hana ciugo ciako gaikarite ri ngombo ciakwa ikiura na bunda gakirwo Shimei bunda ciaku ciurire na ngombo ciaku kirimo gikirumirira ki gigikira karoi karia mekire atia muthamaki akirwo kamuthe gaku ni gakirire ki. Bwana Yesu asifiwe. Riria gacokire gakiurio Shimei tutiakirikanire wekire atia o uria twarikanire ukwenda atia ndironi no ni uru ucio. Mwathani agocwo. And he died like a fool. Mwathani agocwo. Sometimes choose your battles. Number 2 about Joseph you are learning today. In the second piece, the first one was pit, the second one is Potiphar. After the pit, he was taken to Potiphar's place. The place of slavery. Kuria andu aingi maturite okombo-ini because of the things twatwaririirio ni andu aciari aito maundu magwito. And today we are like enslaved people because there are things ambazo zimetufunga. I love Psalms 107 inasema I'm like someone enslaved in a corner in a dark place, but even in the darkest of all places I know my Redeemer is still alive. I know my deliverer ako huko kwa Potiphar's place. And no wonder even in the Potiphar's house Biblia inasema kwamba that day Joseph found favor. No tore kwa mundu no tore kabuni urutaga wira ta ngombo yakuo, but when the favor of God is upon you it makes a difference. Bwana Yesu asifiwe. The favor of God, it doesn't determine where you are. Mama no tore we mwalimu okombo-ini handu no Ngai agakwambararia rimwe out of it, because the favor of God can locate you whether in prison or enslaved. Bwana Yesu asifiwe. And when he was there, he was tested na mutumia wa Potiphar. And riria oraga ri achuzire gutiga kagoti. And you know kagoti gaka ri it is ne evidence. And I believe that was your mari ya PCA to dovithie tugaga ne kuona ne wira wa kuona na kuhutia. Hallelujah. So mutumia ucio ari wa ngirodi
Ni amenyete kagoti kau gatigwo ni gagutigwo kewira. Mwathani agocwo. So rĩrĩa gagetigirwo kewira. And some of us kuri maundu twatigire, but they still follow us. Kuri maundu twatigire, no makurumagerera. Mari wira ngoma gikuririkania. Wetu wa no wahonokire na waturaga. Wetu wawe wa kanitha na waturaga. Bwana Yesu asifiwe. But even if we choose to leave everything, what we are living, there is something good ahead of us. Kafadige kagoti ona akorwo ni gagutura kandirikanagia. He muini wa rwimbo ugire atiriri, andu aingi haha ri ni mari irema, and especially the boy child. Ungira arume ayo the marute megutho, irema iria mari ni acongi muno maguru, cia mithikiri, cia mite kundu mahambaga. Mwathani agocwo. No irema icio ni muigua ruo, tha icio ni muigua ruo. Mwathani agocwo. Many are the scars, but they remind us of one time, hey, did I ruo? But we no longer feel the pain. Mwathani agocwo. There are things we left behind in our lives. They remind us there is a time you were heartbroken, but you are no longer heartbroken. Find peace today. No atigire kagoti kau ga giconoko. And you know, spiritually, guo a reflector kaneroga managerera security or kohubwo. No ni kore maundu turani di kuiga thi ari giconoko. There are some of us who tuire na giconoko gya kurerwo ni mami wanyu uri ogicagi, and you still hold to that giconoko. You need to let go. Tell your neighbor, let go. Mwathani agocwo. Let go the issues, the pains, maundu meke kire nyumba-ini ya Potiphar, the temptations. And the Bible says ati okire agitwika ngombo mucio ucio. No riria atwikire wa ko promote atwike overseer, agi promote tu kidogo, hau no ho thaka wagirire. Because bere odonetwo thaka wake ni mutumia wa Potiphar. But the moment he was made an overseer, direciria nguo igicenjia, irio ikiagira, tubesa tukianji kuigira, hau no ho riri mundu onagwo thaka ki wake. Mwathani agocogeraga andu a first service ucio ni anjiraga mundurume athambagio ni mbia, gutire mundurume mucungie mbia. Haleluya. Mundurume athakaragio ni mbeca. Kukuri andu twathomaga nao Mwathani Jesu wariga uka mundu ucio ni agathambio athere. No muthi umukoraga Nairobi ukarigo Ngai. Kinya magego mage twikire ma white. Haleluya. Amen. Because there is ne kuri undu tumaga andu a Ngai magieriri. That even in Potiphar's house as a slave, there was the glory of God. There was the glow of God in his life. Mwathani agocwo. Go even in your confinement cia maundu na mathina. Ngai arotumocangarare ati ona wathi mbere ya andu mandu magakwiririria makauria niki ureka makimenyaga korwo mamenya wefuliza. Hallelujah. But the glory of God is upon you. Bwana Yesu asifiwe. But if you have to accept ati kuri maundu turanidi kuiga thi, and we flee from them, and some of these things ni maundu twahubirwo ni ngoma, some pains and some frustrations ambazo tumebebana nazo from our families, from experiences. Otoire okuete undu ucio takagoti. Sometimes you have to leave them. They may remind you of the pain, but the scar of anyone hakuna wakati inakuanga na uchungu. Maruo mundu wothe wina kirema gitire ruo ni gikuririkanagia wanahona, na angikorwo ndanahona ri ona umuthi no njike atia no hone. Bwana Yesu asifiwe. And lastly, from the Potiphar's place is prison. He got himself in prison. Sometimes okoraga ba umaru ororo gathie rori are uge. But even in prison, he found favor. He found God. Even in your imprisonment, hadui kakona gaku tamaka Ngai ari okona ineo. Mwathani agocwo. Auma prison, he found himself in palace. Because ni kuri Ngai wa jera na ni kuri Ngai wa kundu kwega. Mwathani agocwo. Mundu gwetwo Nuhure arikia kuma thiini wa Ark, athire akiambarariria Ngai kigongona, and God was pleased. Kirikano kiuga ati Ngai akihutio ni igongona ria Nuhu agiharuruka. And when aharurukire agicamania na Nuhu akimwira ni undu wa igongona riu no ria Ngai aiguire wega ri, he made a covenant with Noah. Number 1, akimwira ndikani na andu na mai. Number 2, akimwira as long as heavens and earth remain, these seasons will never cease. Akimwira otoria thi na iguru igutura mahinda na matukore matinde magacenjia. It means this,
that God created seasons. And every one of us has to go through a season. But the best thing about seasons, they always come to an end. Kotire season ikoragwo permanent. Remind your neighbor, no season is permanent. God said there will be season. And no wonder he created 4 seasons: spring, winter, summer, and what? Ingine inaitwa nini? Summer, winter, spring, and Bwana Yesu asifiwe. Because God is a God of season. There is a season you can be in at Potiphar's place. There is a season you can be in the prison. But season ya prison ndikagirireria wikire nyumba ya muthamaki. Bwana Yesu asifiwe. Korone moe na ario ni mamenyire ate kumwendia matikagirireria kinye nyumba ya muthamaki. And matikagirireria tweke governor tamaka matigia mwendetie. Mwathani agocwo. How many of us matumeirwo bagi cia cukuru na furana iria ngoro kwao? Mwigoko ai andu a Nairobi ni moe maundu mau? Andu aria matahaga mae gathima guoko iguru ti aingĩ nĩ ukora kiria mae ma muberethi andu atuthima moko iguru umuthi umwiriga gutaha mae ri. And you know, by that season you never thought utaimaliza hiyo story zaku ona mwe mwahikire ha murire gutaha mae. Amen. Para season ilipita. Wengine hawakuwa na viatu, walienda shule bila viatu. And today you have 2, 3, 4 pairs. Amen. Because it was a season. Bwana Yesu asifiwe. And when he got to the palace, he became something. Because God had good plans for him. The plans God has for all of us is for a future and a hope. Because there is a place to live in a palace for each one of us. Ni no dwaro palace yako wewe twaro yaku, but it tells you as long as you are alive, there is a future for you. Mwathani agocwo. Mundu e muoyo ni ari kirigiriro. Mwathani agocwo. There is a hope for tomorrow. So as we seek holiness, as we seek to flee from things ambazo zimeturudisha nyuma, remind yourself there is a future. And the future is brighter and the future is greater. Bwana Yesu asifiwe. You know, I love giving my story as I end. Darekia. I love giving kidogo tu. You know, there are times I used to work in industry area, Dar es Salaam Road. Nilikuwa nafanya, and you know, by that time ile pesa unapewa ni ile ya ku-afford fare na food na nyumba. So I knew nikikula chakula lunch adogaga fare. And you know, unatoka job 5, ukitoka 5 gari ya kwenda Kikuyu. I used to live in Kino, Uthiru. So ni shiringi 50. No geikaratha inyare City Hope ale ire hagigifa. Rutajira mundu umire wira 5. Areterera inya 3 arehe ki 20. No 20 eno egara save ti tondu wonduge. Ari bebe na ari tondu danari araji. Nigetha as I walk from Dar es Salaam Road along railway, kwe bebe ciendagio ho uthio kiriaga na ari bebe ya 10 na tropical usevu ulimo nikio ndirire andu ulimo ni muru muno wa meciria. Because poverty is not about money, it's from Bwana Yesu asifiwe. So heri nikule 10 bob nikae mpaka saa 4. Archives nimesimama archives. But I remember there is one friend of mine alinichanua akaniambia, baada ya kushinda tukiboeka hapa hivi, why don't we do something productive as a way to prophesy to our life? So we used to go along Taveta Road. Tunaanza kujipima nguo za Turkey. Twajia raini eno. Tukathima. No tutigacoka ndukeyo tondu tukumenyeka ni guthima twikaga atia. But Grace used to tell me, we are prophesying to these shops. Mama muthenya umwe nitugekira ici nguo. And zamani kwa naona ni ujinga, but she meant what she was saying. Ananiambia hivyo ndo tutafanya. Tukathie twero ni 10,000 tukakorwo mayuma 4 ni ngiakua. No korwo wero rute icio 4. Ni cio rent na ni oretio by the way. So we used to do that silly, but I remember one time. Rimo tugethie tukirana petanzi ajia tukirana tweke driving. No ni twathekaga tukauga atiriri, either tureka driving tukandikwo matereba tondu ha ngari ri
You know, even some of us tulitoka homes ambazo unagotia gate nene tware kahigo. No, ni kuna difference ya gate na kahigo. Kware kahigo because the only measure ya kitu kubwa inaweza pita hiyo hapo ni nini? Ng'ombe ate do ni ng'ombe anyu. The only measure is your ng'ombe ndio inaweza pita tu kahigo. Gotire gari. Amen. So I used to tell mami atengeneze kitakaja waithera tigana gari. Gari ni cia dwana Nairobi tigana nacio. But we knew. So we went for a driving course. And nilikuwa nalipa petans 500 nini tukamaliza course. So at one time akana mano maana utoretwara gari. Gagitekia no ni urageri gwetha gari mutorere-ine waku e. Hedi oni uraho no kaigania nigetha ugure gari. Something happened in our lives. And it made us kabisa ndore wahara ugatagwo kira kindu ugatigio tiga ciana itangitagwo no ingeka atia na ingitagwo. So there is a time even the bank negotiates with you. Ukaorio ungihota kuriha ukikaigwa bengi kuritie ungihota kuriha cigana menya magutahite gutikindu gikite atia. So tulikuwa that level. But I remember at one time we went for a prayer retreat in a place called House of David in Westlands. And wakati tuliomba, I was just lamenting, kuambia Bwana, kwa nini wengine wanateseka, kwa nini watu wanaomba. And why I was lamenting before God is because there is a fellowship we went in Karen. Na venye tunenda Karen, tuliomba, kuri undu ndahoire to mundu hoithirie haha. Kihoya mana roho muingi. Mutumia akiubona ku akihinga kanua. Kijira kira. Kira. Ru thutha-ini ndendi akumenya njirire ngire niki. Akijira koro uri hoyaga niguo maundu mekikaga ungiri hanene. So sometimes that is what we call fanatism. Ajiri, that is fanatism. That is not faith. It's fanatism. Mama ndurire ucio mutumia. Tondu akiri na indo. Maonire urimu wa mundu reka atia. Na mama mangiinuka akinjikira shopping. Ndainukire shopping na wendo muingi. No ndainuka ni nderirwo ni mundu mama ni thina akuigirira. Because the moment you love kuheo uguturo theraivite na kuheo. Rega roho wa kuheo. Tundake na kuheo mutungwataniro iyo. Ni matuheaga aria tutehotete. And we said with grace, mama tutikaheo ringi. Because I remember there is a time twamenyerete nigetha tukue sausage iri itigarire fellowship. Twathia guthambia indo. Tukathi tugathambia indo nyumba ciene. Ona tungiagire guthambio ni twaririkana na mwe mutire murathambia indo na nitukumutiga tondu na lift ri nio mekire atia. Muthenya umwe Grace akinjira aki will never tutigathambia indo ici. Tukiuma ri tukiurika mwathie mutiguthambagia indo umuthe tutirathambia mutigukuo tuma na veo umuthe. Akinjira tutigacoka ngwataniro yo tugacoka twina ngari citu turi atongu ni twarega roho wa gutura tuteithagio na tutwetwo ngombo. But for me I was okay because at the end of it all ni ndainukagia sausage na mandathi maria mekire atia matigarire. And I realized poverty thrives in the minds of people because for me I was okay. But I realized there is a life better. And Grace taught me that. Akija tugacoka ku twina ngari citu. I believed in her faith. Amen. So rira twathire House of David dire. And that is what I want you people to do. One of our pastors twari nake kuuri aitwira atiriri. The issue is not about God blessing you. The issue, we are very good Christians but very poor believers. Tutikona wetekio. Turia hoi taru geta na worship andu makurira mainamirire guku. No akiuma haria akua thina wake inuka nake. Eraga Ngai ni ndakwira no reke nyunuke nake naguo. Mwathani agocwo. Aitwira andikai in your notebooks. Andika all the things you would wish God to do for you or you've ever prayed to God. So we wrote everything, we wrote. Then aitwira tukaje akiuga and faith. Gotari faith. Kira gitumaga twagere is doubt and no faith. Aishoka akiuga andika undu uria ungihokera Ngai haha na wandike from today ndirihoyagira indo icio ndirihoyagira witikio. Ndikahoera kindu kiu. Ureciria namba 1 ndandikire ki? Tegari. Ni honete. Ndandikire fridge ina irio. Because I knew gutiri hindi ungigura fridge utahonete na ugatigia. So mundu ahura fridge tondu ni arire ciatigara ru fridge ni aweka atia. So I knew there is no way God can give me fridge without gutigia. Number 2,
Nindamenyete ciana ciakwa ndai na twana tunini nĩ mathiaga kwene kwa neighbor nĩ ũndũ wa yogati. Nĩ ndoe mũndũ wĩna fridge ndagaga yogati kĩ fridge. Hallelujah. Ngĩmenya nĩ afford yogati. Number 2, ngĩhoya nguo. Ngira Ngai ririkana nguo ndũire thimaga. Rĩu Mwathani ũmenye igũkinya ndirwo atĩa. Ngĩandĩka ngari yarĩ ya mũico andũ a Ngai. Ona ti atĩ ndĩramĩandĩka tondũ nĩ njũĩ biũ. No nĩ ndeka atĩa? Then we wrote the word faith. And that pastor helped me. Na ndĩagĩra ciugo icio ta kothi na nĩcio kũmũtigĩra. Akĩnjĩra ndũgacoke kũhoya indo rĩu. Hoyaga wĩtĩkio. Because whether you pray without faith, it is nothing. And from that day, I pray for faith. What kept Joseph in prison? What kept Joseph in Potiphar's house? What kept him in the pit? It is faith in God. David said, those who know who their God is shall do exploit. That is a principle. It is not a fasting. No, it is a principle. Aria moe Ngai wao no magekaga. The place of faith. So the moment you build on your faith, there are things you don't need to ask. There are not things you need to pray. There are things you need to ask, because a son asks, but a servant prays. Tori joge weke hau. Akejeri na ikomunyite. Ngombo ni kuhoye hoyaga. No mwana ni gwitietagia. If you believe you are a son of God, ask and it shall be given. It is a kingdom principle. But if you believe you are a slave, pray. No guturo hoyaga, no riheagwo mwana arikia kuria. Mwathani agocwo. Ngai aroturathima na ro muteithia kwimenya thini wa ritwa ria Ithe na ria Mũriũ na ria Roho Mũtheru. Makofi kwake. Ni mwaigua muhoyagire ki ateke na kwena kaundu auga leave your battles to God. Venye tulikuwa kule prison, like unapata mtu amefungwa juu ya kupigana, hasira. Huyu amekukanyanga, umempiga ngumi, unajipata jela. Sometimes it's good to leave your battles to God. Sawa sawa? So tuta appreciate our preacher, our youth way. Tutaongozwa na Tony. Asante sana. For now tutamkaribisha chairman atuongeleshe kidogo. Kitambo tuende kwa sadaka na tumebarikiwa kabisa. Sijui wewe ni servant ama ni son. Kuja utupe check. Uko tuwe cheki chairman. Tuwe cheki siasa na sito. Tuwe cheki siasa na sito. Tupe check ya watoto wetu waende shule. Na nikasema chairman, wakati tulisema tuwe na wisdom. More than watu 10 wamejiandikisha kwa Embakasi West. Mtu anajijua tu. Bila tumehubiriwa na mchungaji. Mtu anajijua tu. Kama leo nataka 10,000. Naenda na apply, waigwa unichukulia wengine. Tukasema tuwe na wisdom. Unaenda unapata 10,000 kwa sababu wewe mwenyewe unajijua. Watu more than 10 wamekuja. Tupe check dakika 5 chairman. Thank you very much. My dad, my chairman of the congregation. Bwana asifiwe. Good afternoon. Muko salama? Mmebarikiwa? Hata mimi pia mchungaji
Umenibariki the same message. Mahali nilikuwa nimeenda kushiriki asubuhi, because today I have done 3 churches. The message was also clear about the Potiphar's wife, about the Potiphars and Joseph. And the message was to the youth and the Gen Zs that there are 4 things that you are supposed to guard. Na hii mshike vizuri hata sisi wazazi. What you are supposed to guard is your eyes, sababu tunaona. Also what you are supposed to guard is you reason and you hear, your ears. Na pia tuko na mdomo ambaye natumia kuongea. Those are the guards or the gates ambazo inafaa to guard. And the most important one, nikisema nikiwa hapa kwa madhabahu, is about, na tumecheka kwa kanisa, is about the private parts. Bwana asifiwe. I might look insane, but that is the message. The message came so clear that as our youth, as our generation, as our young adults, kindly guard the 4 mentioned items. Nikiingia hiyo maneno ingine ya basari, Bwana Chairman, I would wish to say, nimetumwa kwako na MP, tumewachana tu sahi. Ameniambia he is very grateful to this church. Mumekuwa mkimsupport. Wakati nafika ni wakati wa kupiga kura, but there is one clear message he have sent me with. He have told me that we only have tomorrow and Tuesday. Wenye hawajabadilisha kura, wenye wanataka kuchukua kura, kindly do so, because the moment you do that, you will put a proper government into place by the year 2027. For the last 4 years, I was doing my calculation in this church. The MP have been able to peana 515 Kenya shillings, almost $500,000. Shika hiyo chairman. Riu andu majuri atiriri, andu acio wona mwaria nao ri, nao mere makadirikana hindi wenge nikio ndirari uhoro wa kura. Kana tiguoi. You scratch my back, I scratch your back. And on top of that, 2 minutes, on top of that, nitukoragwo ringi na ringi kuri andu makoragwo ringi ni kuma na kaundu mundu ni ahurire thimu. When you make 1 or 2 calls, we also maybe at times get 1 or 2 checks. Na nituhotaga ku manage. On top of the 28 checks that I will give you today, you requested for 3, nikakupatia 3, zikakuwa 28. Zile MP amesema ni 25. Hapa niko na 28 checks. Ukihesabu hiyo pesa is almost 140,000 Kenya shillings this year. Na pia niko na zingine 3, 4, 5. Wale sitasema hapa, tutapatana huko nyuma ya tent, tutaelezana niwapatie checks zao. So with those few many and short remarks, tuikare kwa mwathani no kuokwega na tuthie na mbere na kuhoera bururi witu. Ni murona kuria tuthiete, and I know we are going to reach there. I'll make a mistake if I'm not going to introduce this lady. Ebu angalia pande ile Nyambura. That lady anaitwa Margaret Nyambura. Nafikiri wengine mnamjua. Wakati tulikuwa tunajaza basari, tulikuja na yeye akasaidia. Yeye pia anafanya kazi pale kama front staff office. She also works in the media department. That's why I'm here with her today. Ndio tena tukitoka hapa tukimbie kwingine na mbarikiwe. So with due respect, Bwana Chairman, niko na bursaries, niko na checks hapa 28 checks. Hamuku haribu hata moja, and we appreciate very much my church, my elders. Tunashukuru sana na Mungu aendelee kuwabariki. Thank you and thank you very much. Wapi makofi yetu ya chairman wetu? Chairman, Mungu akubariki sana. Tunajidai, tunalinga kwa sababu ya ofisi yako mahali unasimamia. Na vile nimekuambia watu wameanza kujiandikisha huko, na siogei tu niogee. Tujiandikishe mahali tunaweza faidika, mtu ndiye anajijua. Utasema utachekelewa, lakini wewe ndiye unajijua. Chairman, don't forget, niliomba zingine zangu mahali hiyo unitafutie kwa sababu najua kuna kitu nitakuletea. Pole, nilikuwa nimesahau. Mnajua hii ni Youth Week, si ndio? Wana rika mko wapi? Gen Zs mko wapi? Simsimame ni waone.
Today the MP was doing almost 5 congregations in the entire Embakasi West constituency, na ameweza kunipatia 5,000 niweze kuletea wanarika na nikaongezea 2,000. So in total, chairman, hao wakubwa wa youth wako wapi? Niwapatie hii pesa. Hii nimeitisha tu ile mnasemaga nikima, ile inaitishwa tu haraka haraka. So hebu angalia kama ni 7,000, 5,000 plus 2, check kama ni 7. Thank you very much, na muendelee kufuata hizo vitu mingine tumesema, si ndio? Be blessed. Wapi makofi? Ndiamenya kwera umite ni waruta koinge muno tondu ningi akwera wongerera icio igiri cioke ithano, no ndiamenya kwera ona ni urathi kundu kungi. Mukiwa na huyo mgeni wetu, wapi huyo mgeni wetu? Ni masema nani? Nani? Chairman. Yes, mgeni. Wapi makofi ya mgeni? Wakati mlikuja tukaweza kuandika hizi cheki vizuri ili isiharibike. Mlikuja na chairman na hakuna hata moja imeharibika. Mwambie MP. Unajua sasa chairman wanasoeana sana. Mwambie tumefurahi sana na bado. Kwa hivyo kama mtaenda saa hii tunasema shukrani mingi sana na mbarikiwe. Asanteni sana. Edeni salama huko kwingine umoja, mwende mfanye kazi ya Mungu. Ni wakati wa sadaka. Patron, haraka. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumefika nafasi nyingine nzuri ya kutoa sadaka zetu. Aria mena gicunjĩ gĩa 10 na Thanksgiving moke twambie nao niguo Ngai amarathime. Elder Dorcas atawaombea. Tithers, all the tithers tukuje hapa na Thanksgiving pamoja ili tuweze kuombewa na Elder Dorcas. Call us as they come. Umenifanya ibada ni kuabudu, umenifanya ibada ni ya pendo lako mamlaka. Thanksgiving wapasimame pande ya kulia. Thanksgiving at the end. Tithers mbele yangu hapa. Tithers hapa. Thanksgiving mwisho mahali chairman yuko. Thanksgiving mahali chairman yuko. Tithers mahali niko, ili tuombewe na Elder Dorcas na Mungu atubariki. Kanisa tusimame. Baba, ni katika jina la Yesu Kristo tunanyenyekea mbele za kiti chako cha enzi kusema ni asanti. Asanti Mungu uishie milele, ni kwa sababu kila mtu amesimama katika hii madhabahu yako, ni kwa matendo yale umewatendea. Wameleta zaka zao, Mungu wa rehema, ni ishara ya kusema baraka zako ziko juu ya maisha yao. Tunakushukuru na tunasema ni asanti nĩ tondũ wa taithi ĩrĩa yarehwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ mũthamaki mwega. Jehova Ngai, kiugo gĩaku gĩtwĩraga tũkũgerie na tuone mũthamaki mwega ũgĩtwĩkĩra maũndũ mega na manene. Ũrauga rĩrĩa rĩothe tũkarehe taithi citũ Ngai nĩ ũgatũcokeria ũiyũrĩrĩirie cigakinderwo ona igathũngũtherio na ikaitĩkĩrĩra. This is our prayer this day, oh dear Father, that Jehovah Father, it shall go back to them running over in the mighty name of Jesus Christ. Jehova Mungu ishie milele. Kuna wengine wamejileta pahala hapa kusema ni asanti. Asanti ni kwa sababu ya matendo yako. Asanti ni kwa kila jambo umetendea kila mmoja wao Bwana. Jehova muthamaki mwega, na rĩrĩa omwe wa 10 acokire muthamaki mwega gucokia ngatho
you decreed holiness unto his life, oh dear Father. No twahoya ati maundu mario mekeira muthamaki mwega, they shall be whole, they shall be completed, they shall be sustained in the mighty name of Jesus Christ. Thie na mbere Ngai na kurathima ndungata ici kuria marutaga mawira biashara-ine, maofici-ine. Twahoya Ngai ugitiri waku munene, twahoya Ngai muthamaki increase in their lives in the mighty name of Jesus Christ. Tunajiwachilia kwako tukijua utazidi kuandamana pamoja na kila mmoja wetu, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na pia tumeamini. Tulete tukisema amen. Chorus as we umenifanya ibada ni kuabudu, umenipa kutumika chini ya pendo lako, mamlaka na nguvu nazo, kufanya lolote utakalo, manawe uko ndani yangu, manawe uko ndani yangu, nifanya ibada ni kuabudu, umenipa kutumika chini ya pendo lako, mamlaka na nguvu ninazo, ufanya lolote utakalo, mamlaka na nguvu ninazo, ufanya lolote utakalo, manawe uko ndani yangu, manawe uko ndani yangu, umeniweka sirini yako Bwana, nikujue zaidi ya fahamu zangu, umeniweka sirini mwako Bwana, nikujue zaidi ya fahamu zangu, mamlaka na nguvu ninazo, fanya lolote mamlaka na nguvu ninazo, kufanya lolote utakalo, manawe uko ndani yangu, manawe uko ndani yangu, nasema ndio, nimekubali kutumika, nasema ndio, nimekubali kuwa wako, ndio Bwana, 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 mamlaka na nguvu ninazo,
Bwana asifiwe. Salimia jirani, mwambie tumeenda vizuri. God bless you. Tumefika mahali pale tulisema to support our youth for some very few minutes. Ebu salimia jirani, mwambie leo rutabashe weki. Mwire arute leo tuteithie meyuthi itu niguo Ngai eke maundu mega. Bwana asifiwe. Kanisa, nataka tushukue mikono yetu juu, tufanye hivi maua 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 maua. MC anapokuja ili akuje akilingalinga hivi, atuitishe pesa. Makofi. Bwana Yesu asifiwe. Tupigie patron wa youth makofi. Wanalika na jenzi wamefanya kazi nzuri kutoka asubuhi, sio muziki, sio kudance, sio drama. Makofi. Wanalika siwasikii, mngekuwa mmeshout nisikie kama mko kwa nyumba. Make a joyful shout. Nake muhunjia nĩ atũririkania ũrĩa Salimu eraga Sarafina. Tumagũrũ tũtũ twaku twa ũirĩtu kweli ndũkagĩa kĩ? That season. Tupigie mchungaji makofi. Seasons come and go but they do not last. Koguo ndikũrĩa ndagĩka nyingĩ tondũ ndona mathaa nĩ magĩthire, no nĩ go request patron na wabici yaku mũke haha twambĩrĩrie na inyuĩ nigetha wĩra ũtũrute na ndagĩka o nini o ũrĩa kwahoteka. Tupigie patron and the office ya youth makofi, wakija tuwapigie makofi, tuwapigie makofi. Najua tumejiandaa hii kazi tuifanye kwa muda mchache iwezekanavyo. Kanitha rĩrĩa twa support youth, twa support kanitha wa rũciũ. Hĩndĩ ĩrĩa ni ndokire Sociani more than 25 years ago, Elder Jogona na Elder George Mwangi, by that time nĩo mahanaga rĩu ta ithuĩ, and they supported us, and that is why today we can stand here and say tukũrĩire gũkũ. Bwana asifiwe sana. Koguo as we support this generation, we are supporting our church for the future. Sociani ya rũciũ, Sociani ya mĩaka 20 gũka, mĩaka 50 gũka, ni support area tukumahe. So today we want the funds cia go support project ciao for the whole year. Koguo ni ngũria ona ndigũtangatha mũno kana ndikuga maũndũ maingĩ, no kĩrĩa ũngĩhanda nĩ ũndũ wa mbegũ ya kanitha waku, nĩ ũndũ wa rũciũ, ũcoke mũhuko ũcokanĩrĩrie. We shall take the very shortest time possible. And so the patron nĩagĩũkĩte na wabici yake ninoka rũhĩ ũkũhe waga kũhũrĩra ũkandehera 1,000. Haya, thondeka rũhĩ rwaku 1, 2, 3, 5, 8 na marurumĩ. Patron mũikare haha na wabici yaku nĩguo mũndeithie wĩra ũyũ. Nake chairman nĩoka eharĩirie na shilingi 6,000. Makofi. Asante sana chairman, simama hapa. Jina Edward ni treasurer, nake nĩoka na shilingi 4,000. Makofi. Simama hapo. Our sister Dresiria nĩwe secretary Jane Wairimo nĩ atũrehera shilingi 4,000. Makofi. Ũyũ nake etagwo kuhĩrĩria atiga guoya. Sara nake nĩ atũrehera shilingi 3,000. Makofi. Ũyũ nake no tũhoithirie wega pio, etagwo Cyrus Kahiga, no ayuthi na atũrehera shilingi 2,000. Makofi. Ũyũ nake ni Nicholas. Ngai nĩ aramuonekanĩire nĩ ũndũ wa gũtungata, ndũngĩtungata Ngai agũtige ũguo, na aroka na tũramsupport mũno nginya thĩinĩ wa PCMF nĩ arathiĩ majuu. Bwana Yesu asifiwe. Ni makofi. Nĩ arathiĩ majuu na arathiĩ one wĩra na ateithĩke na Ngai akwambararie makĩria. Nĩ atũrehera shilingi 5,200. Makofi. Nake Timothy wa Kĩhĩka, na Timothy Kĩhĩka wa Sharagu nĩoka na shilingi 5,000. Makofi. Rũgamo haha. Nani? Hemugeni ũyũ nĩ mũkũ note. Karĩ wa mũtonga nĩ amũhe shilingi 4,000. Makofi. Finally, Lincoln wa Maigwa nĩoka eharĩrĩirie wega na dadi wa kũhũrĩra kĩmwana rũhĩ nĩ gĩkũgĩra 1,000. Nĩ arehe shilingi 3,000. Makofi. God bless you. Rĩu nĩ mwĩrorere ũrĩa ageni megũka. Ndenda gũthoma ageni 5 nĩgetha tondũ ageni aya nĩ aingĩ nĩ makĩria ya 40
nigetha tucoke twite youth, twite all men, twite all our mom, nigetha turikie wira uyu. Si ofisi ni nzuri? Tuwapigie makofi na ingine na ingine na ingine na ingine. Wewe twambirire na Peter Joe, Grace Mwangi, Joseph Deuri, Florence Jogona na Elder Ruth. Mwikari na katathi gaka nigetha iria mwina cio no guti tugathi na mbere. 5. Peter Joe, Grace Mwangi, Joseph Deuri, Florence Jogona and Elder Ruth. Nani yuko katikati ya hawa watano? Florence Jogona ako hapo, makofi yake. Nimesoma watano. Grace hapo hapo, makofi. Wamebaki watatu kati ya hawa watano. Elder Ruth ako hapa, apigiwe makofi. Rugama hiyo haudenda kuona cio atano eta. Ndiramenya kanari eri maroka haha. Na koguo ni munoti acio nigetha tuthi na mbere. Aria mateguka umuthi mumakinyire nigetha tuhote go support project ya youth. Ni thank you Grace. Ona endra menya wina twana na nio kana bia nyingi ni undu wa youth. Makofi. Elder Ruth ni support youth na beca nyingi. Makofi. Florence Jogona, thank you muno, Ngai akurathime nio kana bia nyingi. Makofi na ingine. The next set of guests ni Elder Gladys, Ted Abe Kifuthe wa Wajiko, Timothy Murega na Stella Gathoni. Elder Gladys, Ted Abe Kifuthe, Timothy Murega, Stella Gathoni. Nani yuko? Ni mmoja tu. Nani mwingine? Umonyere kahinda gatana gakinya gwikira furota na thogithi ndungu. Siako smart? Siako smart? Tamarori oguo. Kwende gakinya wae guthinikira mwena umwe ukarigwo kana ni guthinikira kana ni guthinukura. Ndumigie makofi. Nioka eharirie ndu wa go support youth oka na beca nyingi. Makofi. The next set of guests ni Victoria Jogona, Esther Waboi, Sadra Drango, Sharon Munene, Lawrence Deuri Kagedo. Victoria Jogona, Esther Waboi, Sadra Drago, Sharon Munene, Deuri na Kagedo. Nikoli maroka kuma mwena ucio. Sadra Drago ni atumana na ngiri 2. Makofi. Mahorera Ikagedo Ruhi. PCMF makamwita Karuhi. Girodi makamwita Karuhi. Development makamwita Karuhi. Harambee ya kanitha tukamwita Karuhi. We ugutura we murathime. No rio heaga Ngai mandagaga. Youth, nataka tupigie mama coffee kwa sababu ametusupport every year. She is a guest. Kila dhao makofi. Moja, ingine. $20,000 from Kagedo. Makofi. God bless you. Viki ni aje? Umewaletea dhao gapi? 5. No kwaria sheng. Ni amarehera ciringi 1,000, 2, 3, 4, 5. We proceed with the list. Michelle Simon, Anthony Wanyoike, Cyrus Kahiga, Antinette Degwa, John Kimani na Beth Mukami. Michelle Simon, Anthony Wanyoike, Cyrus Kahiga, Antinette Degwa, John Kimani na Beth Mukami. Nani yako pande hiyo ama nani ametumwa? Mnawaona? Unajua nimewaweka hapa ndio mnaangalia, mnaona huyo alikuwa mgeni. Huyo alikuwa mgeni. Aiko athero guo tari mundu ri ewagia mundu. Ora mbere, ora kuria, no ko mundu ari ogukura ora kuria. Ndukahoe mundu hoe witikio wa kugia mundu niguo muhunjio igato. Muhurire Karuhi. Thank you and God bless you. We smart. No iritwo guo. No iritwo smart. No ru wagitukia githithi na we smart. Tumuhurire Karuhi na ni aturehera mbia nyingi ciringi 2,000 na ni undu wa youth. Makofi. Yuendelee na list. Lispa Karani, Nancy Dirago, Magishi,
Asaf Mwangi, Geoffrey Mwangi, Dennis Gatama. Rispa Karani, Nancy Dirago, Magishi, Asaf Mwangi, Geoffrey Mwangi na Dennis Gatama. Tuokoe wakati. Hapo hakuna hata mmoja. Oh, wanakuja. Asanteni sana. Ekemakinye othe. Aya, waturehera ngiri cigana? Oka, no nginya twarie Gikuyu muthi. Waturehera ngiri cigana? 5. Ciringi ngiri 5 makofi. Uyu nake etagwo ndanandika ritwa, watwire ritwa na ni mbia cigana? Magishi. Magishi ni mbia cigana? Uga na Gikuyu, uka ngubundithia Gikuyu. Uga ngiri 4. Ngiri 4. Ngiri 4. Ngiri 4. Aya, ciringi ngiri 4 makofi. Ucio araria uhoro wa ngiri, ndo ngiri ni kuga ati. Aya, uyu etagwo Nancy Dirago ni aturehera ciringi ngiri 3. Ngiri 3. Uyu nginya Gikuyu athomire wega, makofi. Uyu nake etagwo Dennis Mugo ni aturehera ciringi ngiri 5. Ciringi ngiri 5. Ni 5 ti 5. 5. Ciringi ngiri 5 makofi. Asante sana. Nake uyu etagwo Asaf Mwangi ni aturehera ciringi ngiri 2. Ciringi ngiri 2 makofi. Thengio, no turathio wega, tuthie kuri tukinyite namba 30. Aran Maina, Alex Manga, Timothy Kihika ehaha, Lincoln Waigwa ehaha, Kangethe, Edward Murege, Cyrus Kahiga. Aya, tuendelee. Mrs. Mutonga, Frank Washira, Marianne, Pauline and Faith. No maroka. Usikue serious sana. Wina mundu? Not yet. Aria na Gikuyu. Wina mundu? Bado. Ni urahoya? Urahoya Ngai akuhe mundu. Thank you very much. Aya, mokite haha. Si yako smart. Mundu arugamaga igongona-ini makuona. Kwanza kule iguru makuona makamenya ndari mundu no ni arenda mundu na ni oka nigetha support you tumurire karuhi na ni aturehera ciringi muhoyaga tall darken. Uyu ni mukuhi, uyu ni mweru, uragicaria ki? Ni aturehera mbeca nyingi, ni aturehera ciringi ngiri mbeca nyingi. Ndugu turane cigana, ni areha mbeca nyingi makofi. God bless you. Miss Ines Mutonga ena ciringi ngiri 1, 2, 3, 4, 5 marurume. Frank Washira ni aikia thimu-ini mbeca nyingi makofi. How are you doing? How is life? Ulienda kule? Ulienda prison? Haukuenda? No waka wibangite wega. Waturehera mbia cigana? Mbeca nyingi. Mutirenda kuga ni cigana? Ni mbeca nyingi. Ndumurenda re? Wakiuga ni nyingi, ndumurenda re? Aya, ni aturehera ciringi ngiri 2 makofi. Faith Wanda. Hey, marito meri ma Githungu. Augire ndukwenda ria Gikuyu. Watuhe mbia cigana? Pesa nyingi. Mbia nyingi makofi. Hey. Na wa mwisho, we ni sister yule? Nywele ni the same. Kiatu ni the same. Smile ni the same. Jipigie makofi. Kanisa mpigie makofi. Ngiri 2 makofi. God bless you. We are done with the guests. All friends. Kuri na ageni megutumanite. Rehe ciageni ni ciuke ciothe. Nitwaheo ni muheshimiwa na chairman ya muongerera ngiri 2 koguo ici ni ciringi ngiri 1. Muheshimiwa na 2K from the assistant. No cio no pairing wa
Eldoab Sara koguo. Makofi kwa 7,000. Dennis Waweru pesa mingi. Tuko na Peter Joe from to the youth mapesa mingi. And then tuko na Joseph Theuli 2,000 makofi. Wanalika walisema ya kwamba wako na marafiki ambao waliwa approach na wakasema mtawasupport, na hawa wageni ni 11. Kwina Ruth Gitau, kwina Mrs. Waigwa, kwina Ide Dwajiro, kwina Mama Clyde, kuna Aji, kuna Mr. Wajohi wako haya, kwina Teacher Masi, kwina Edward na kwina Elder Ruth Niokire, kwina James Chege na Mr. Masharia from youth. Ruth Gitau, Mrs. Waigwa, Edith Wajiro, Mama Clyde, Aji, Mr. Wajohi, Teacher Masi, Edward Gathudo, Elder Ruth Niokire, James Chenge na Mr. Masharia. Freds wa youth ndio huyo wa kwanza. Wapi mwingine? Nimesoma ndio huyo wa pili, wa tatu, wa nne. Nimesoma watu 11. Hiyo ni watano wanakuja. We murata wakwa muthemba u narata ningi matare umithio kiria nyonete mutiroi torata nyamenye wokatia. Murata ni gusupport. Mr. Wajohi makofi, Mrs. Waigwa makofi, no wega muno Teacher Masi makofi, our brother ni amahe girishi ganona makofi. Asante sana mwalimu Girigere makofi. Friends of the youth. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Je m'appelle Tony. Tony. Good. Kiu ni gikuyu gia kwao na ni atuhe ciringi ngiri ciganona makofi. Or youth. Sasa kwa sababu mmeona wageni wamekuja na upendo huo mwingi, wageni wamekuja wamejitolea hivi, nyinyi wenyewe mlikuwa mmejipanga namna gani? Kwa hivyo kama wewe ni mwanalika, kuna kile ambacho mlikuwa mmeahidiana, kama ni 2,000, 3,000, 4,000, kile mlikuwa mmesema it is your time. Na sasa mwanalika ni mtu yeyote ambaye ako below 35. Kwa hivyo ukiacho hapo na you are below 35 ni nigukugira. These are the youth according to our constitution, 35 and below. Wanalika kujeni. Sasa ofisi mnaweza wapea kawipo kabla wafike. All the youth. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba, 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 ni mkono wa Mungu umenibeba, 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 ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba, 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 ni mkono wa Mungu umenibeba, 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 ni mkono wa Mungu umenibeba. Pastor, nataka uombe everyone below 35 years. Wasimame. Pastor, nataka uombe everybody below 35 years. Nimuhujio la hoya, wewe wakuhoerwo rugamai. 35 years and below. Henania imwe nyumba ya Ngai madiki gogona-ini. Henania ndaganyeni kabisa. Sisemi mkuje.
35 years and below, simameni. Nitaanza kuitana majina. Nitaanza kuitana majina. Hata kama uko juu. 35 years and below. 35 years and below. Wewe unandaganya wewe. Nitataja jina. Simama. 35 years and below. Uje nduke mahoere tu odagike mauge marathimo nigetha riu marikia twite. Sasa sijui niwaombe mpate pesa au mlete. Niombe gani? Zote. Wacheni tuombe. We thank you, Lord, for our young people. They are a blessing to our church, oh God, and to this kingdom. Bless the work of their hands, oh God. I pray for favor. I pray for breakthrough and even a burden to support your work, oh God. May this altar reward them and may you bless them in Jesus' name. A very strong point. If you want to be rewarded by the altar, you know what to do. But if you want to be rewarded by the altar, you know what to do. Ukana bego kafoho emudhuri ucio hakuhe nawe ndangikoima we mwana wake ukaidi gutangathane cigana. Bwana wabariki sana. God bless you. God bless you. God bless you. This is a project for the youth. Macaria kanyamu tu mauge ni ndahanda ona koroma ona kaba witie mundu ukiohande tu ni undu wa youth. Thank you for coming in big numbers. Thank you for coming in big numbers as to support your projects. Mwathani amuhe indo nyingi uguo twahoerwo. Mwathani amuhe indo nyingi. Thank you muno no atuma na M-Pesa. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Ametuma na M-Pesa. Ametuma na M-Pesa. Tupigie wanalika makofi. Tukimalizia. Mwana ngienda kindu heithe etikitie ndangikatia ndagiaga koguo na ithe twi ciana cianyu koguo all the dads to the youth muthuri wothe wi nyumba eno ukai to support youth. Wazee kujeni. Wazee ni haraka haraka. Hawa ni watoto wetu. We know the projects ahead of them. We know what they are planning to do for the whole year. We have seen what they have been doing. Wazee wote tumalize na wazee twende kwa ladies tumalize hiyo story. Chama ameniambia ameniongeza only 3 minutes. Koguo dadisia na iroiga Ngai amwike wega na murathime na mamutikanage ndio hadi gutangatha ni cigana chairman ni gwikira tuge murathimwo ni gu support ciana ici uri urahanda mbegu ino urahandira nginya mwana waku Mose urahandira nginya mwana waku mbegu ino. Thank you muno even through M-Pesa. God bless you. God bless you. God bless you as you support. Athuri ni moka na wiki muno noguo ndiramuhoya muthi na mbere na guka nginya muthenya wa Thursday. Thank you very much. Mwana ngienda kindu heithe etegetia ndagiaga ona nitoe ndigiaga irathimo winacio ciakwa irathimo ciakwa winacio kiria ndĩrirĩirie wĩnakĩo wĩ mwana waku na niĩ nĩnjũĩ irathimo wĩnacio ciakwa. Tupigie wazee wote makofi, weka mikono juu. And finally to our moms. Amami ni tumwendete muno. Amami mutagire ho tutigire guku inyuĩ ni inyuĩ muturerete mugatukinyia hau. And so simwambie akina mamu yetu. Mam kwanza vijana na mam, all our ladies kujeni. Mama hapo. I want to see all the ladies. Thank you, our moms. Thank you. I hope you can see how our moms have come with great love
wanawapenda sana and they want to support all these projects. Twenda mukure mukinye hau turi nigetha kanitha wa rucio uthie na mbere. Thank you Mam, Ngai amurathime na mwike wega o kiria waheana Mwathani arokio njorithania maita igana kwa igana oremia gokumia Mwathani amurathime na mwike wega magetha maingihe maciaro maingihe tuthie na mbere na kumahurira karuhi nginya marikie. Our moms mokaga in big numbers. Thank you for supporting the youth. Thank you for supporting the youth. Thank you nindo wa go support the youth. Mwathani aturi amurathimite na manitwa hoya iyo ni begura handa nginya ni undu wa ciana ciaku irona wega irothie mabũrũri manaja toguo marathie iroteithĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thank you as you plant that seed. Thank you muno nĩ gũtũmana M-Pesa nĩ wega nginya nĩ kũnyonia nĩgetha confirm. God bless you our moms. Ntwakena muno nĩ go support the youth, nĩ go support the youth, nĩ go support the youth. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ngai amũrathime na mwĩke wega nĩ ũndũ wa go support the youth. This is the last group. May God bless you abundantly. Mwathani amũrathime na mwĩke wega. Mwathani amũrathime na mwĩke wega. Thank you muno, thank you muno, thank you muno. Thank you muno our ladies, our dads, everybody have supported the youth. Gotia ni mwona kiodo ni kia ihora. This is the great love from all your parents, from dads, from moms. And Ngai amũrathime na mwĩke wega nĩ ũndũ wa go support the youth. Ndigwĩciria he mũndũ wa tigara. Tinonie. Ndigwĩciria harĩ ũngĩ wĩna kũu ũtigarĩte. Koguo nake mwĩtia wa ciringi nĩ aretio ciringi. Koguo mwĩtia wa ciringi atanaheana ciringi. He mũndũ ũtigarĩte. So God bless you. Mutigetie ke? Mebakisha nini? Hakuna? Mebakisha nini? Haujabakisha anything kwa mfuko? Hakuna? Okay, ni kusema asanti. A patron wanasema on their behalf, you say thank you to the members and then you call it a day. Bwana asifiwe. Tupigie MC wetu, ametupatia pesa mingi. God bless you so much. Tuweze kuketi. Tuketi wana youth. Bwana asifiwe. Taka nishukue muda huu, ni washukuru sana kwa vile tumesupport wana youth na Mungu awabariki sana. Yeithio cionge umwire marathimo ni go support youth. Mugeithie tu umwaririe kahoro mwire thengio ni go support youth. Umwaririe kahora. Waigwa ndukaguthukire mu youth ucio mwire kahora. God bless you so much. Dada turikie na Ngai amweke wega deacons waweze kukuja ili tuombe na Mungu atawatendea mema. Deacons wako karibu. Tusimame kanisa ili tuombee sadaka pamoja na youth fund. Ni kujita ujitite mwathi o kajira digemo de mathi nikuire mudharafa wako umedhudha na niko na moyo ikutoria nijoene kutoria otauria Jesu watoririe dagerera makinya ile maku ikutoria nijoene kutoria. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twagucokeria ngatho na tũiga nĩ wagĩrĩire Mwathani. Iheo icio twaruta Mwathani twaciamũrania na iria nyingĩ ũtũhete cithie cikarute wĩra waku kũrĩa tũtangĩkinya. Mwathani twahoya ciamũkĩre no cirathime Ngai wa matu-inĩ. Rũthĩrĩria mĩhuko yothe ciauma kũrĩa ahũri biacara, kũrĩa arĩa mandĩkĩtwo na arĩa marĩmaga. Mwathani matheremie no meke maũndũ mega. Ngai wa matu-inĩ we mũheani tuĩka wa kũmeka maũndũ mega. Ona cio ma support bia cia youth kũrĩa guothe ciauma Mwathani matheremie no marathime no mathiage mbere maũndũ mothe Ngai.
reke favor yaku ithiage nao kuria guothe mari koragwo ta Joseph Mwathani. Let your favor be upon them in Jesus name. Mwathani Ngai we uturaga muoyo ni kuri matana heana to matiri. Mwathani we muheani wa indo ciothe macerere no marathime no meke maundu mega. Na twahoya na macio manini twino watuigua thiini wa ritwa ria Yesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Mwadhani agoshwa. Wacha niwashukuru sana for your coordination. Tumeenda vizuri. Ni hao? Mshasahau? Ni hao? Hen hao? Ni hao? Nilikuwa na waongoza, naitwa Ann Nyambura ama Moshaina. Wacha tumalizie na the grace. Okay, poleni. Kwanza tutaongeleshwa na our chairman. Kwanza tutaonyeshwa jambo na our studio. On this Sunday, the 3rd of May 2026 at PCEA Society Church, hosted by the parish minister Reverend Albert Gekonyo, LCC Chair Elder Patrick Karaja, and the PCEA Society Church Fraternity, we praise. The speaker of the day, Evangelist Motemwa. PCEA Society Church, Oasis of Love. Asante sana. Masaa imeenda sana na simuweki, lakini kuna mambo vizuri tujue vile tumekuwa. Mkiangalia hapa tuna mgeni wetu ambaye amefaa white na amekuwa mgeni wetu. Huyu amekuwa sasa ni mfanyikazi wetu kwa sababu tuko na instrument mpya, drum set mpya ambaye imetoka Nairobi, pesa mingi over 150,000. Tumebarikiwa kanisa hii na kwa hivyo tumekuwa na huyu mgeni na ndio ciothe ni citu ticiene. Wapi makofi, wapi makofi? Wapi makofi, wapi makofi? Hata kama masaa imeenda, hii kanisa yetu tutakuwa tukisikia sauti kama hiyo. Hiyo sauti tutakuwa tukisikia sauti hii. Hebu tuisikie dakika moja. That is PCEA Society. PCEA Society. Mchungaji wetu alipoona hii imekuja, aliombea hapo na ikabukiwa na Tasia siku ya Sunday. Kwa hivyo ikiwa Tasia wa book Sunday kwa sababu ni maendeleo. Tasia irabukire immediately Sunday igathie Tasia kuruta wira wa Mwathani na tunasema ni asante. Niko hapa Sam, kuja unisaidie hapa Sam kuja. Elder Ruth, hebu niinulie hii. Ninulia hiyo nyinyi wawili kado na kado. Kanisa kwa sababu Mungu ametubariki sana. Yule ni mtu mmoja ambaye alitoa 100,000. Sunday riria ndamwirire ati mundu kwenda kuruta wira wa Mwathani otoguo toro ni muhunjia witu atothomithia. Mundu kwenda kurathimwo ni Mwathani mundu ni etware na toro ni gwitikio. Ngiuma haria nja ndacemanirie na murata wa kanitha uyu, murata witu akinjira mbeca cicio ciothe ciatigara 43 na 500 no okuruta hapo Sunday ore ndamuhoire ndenda kuga atiriri we
we wararutire ndigukugweta tondu mujira ndikamugwete na tondu ndirakuona hari uri urogegio ni Ngai urorathimo ni Mwathani uromatha gukumia ndukanone uru uturorathimitwo. Tumpigie makofi. Ai, tigai wiru jameni. Tumpigie makofi. Hivyo mtu mmoja alitoa 43,500 tukamaliza hiyo. Na ti mundu watumagiro iratumagwo nduka ya kugura indo ici. Thank you Shadrach, Peterson, Wairimu Maroki, wale wote walienda town kwa sababu ya hizi vitu, mpaka huyu mgeni wetu alisema the best. Nadhani hakuna kanisa iko na hii. Sisi ndio wa kwanza kujipata kama hii. Haya, kutoka hapo tuna request na ndokorie mundu acio aturaga hoyaga tiga kuga we niwe uyu uria wikirwo ni Ngai. Joe aranjirira last time kana kama less than 18 years karanyitekire karwarite cancer 18 years karwarite cancer kuguru tu na ndi managa atiriri oya guoko kuui tigo hakui ni kwa Mwathani makauga he tumurutithagia wira wacha nikwambie wakati tunambio ni turakura hata riri hatwathuraga ona ithuĩ tukionde twara miaka mathates waigwa ni ukura turakura toherere hivyo tukurite riu ona ndikata ona uguo wikago ndingihota hiyo inafika hiyo na mwapili katika jina la Yesu Kristo. Hii speaker ni 35,000 chiaride wakwa wa skuru ni ndaucokeria ngatho ni gukuhoya turehe speaker no guku niguo andu a Ngai mone 35 tuhei ciana citu ni 400 kuria itiraigua undu ciana citu itiraigua undu ino speaker 35 nyona ndukone mundu ungi nyona 35 ino 35 unyone hari aja wigwatira irathimo cia Ngai itari kieha na itari maithori. Mrathimo ni Ngai. Kwa hivyo utaniona, asante sana, wacha tuikae hapo na iko na speaker zake na kila kitu. Haya. Sade tutaenda Tasia. Wale wataenda ni church elders, lakini kuna wale tutawacha. Wale wengine ni parish group leaders. Wewe unajua wewe ni wa guild na uko na kiti, tunaenda. Wewe ni wa Christian education, tunaenda. Bas, iko namna hiyo. Wale wengine ni PCA Sosiani bad yetu ya evangelism, tunaenda. Bad yetu tunaenda Tasia Sunday. Kwaya yetu patron, tunakuomba ukate mara mbili, moja hapa, wengine Tasia Sunday. Nakuomba tu kwa heshima. Wengine hapa na mjiandae kwa sababu kuko na wageni wengi sana watakuja Tasia kwa sababu ya dedication. Tumemaliza hiyo. Tuko na mataa, tulisema mataa. Yule anasoma hapa, Maya, hii yote, hii ambaye hijawaka ilikufa. Ni makuire. Na taa kama hii inaona na ingine kama hii inaona inatoka 7,000. Mtu wetu moja, kijana yetu moja ako hii kiti ya mbele hapa alitupea. Mwingine ako hapa kiti ya mbele hapa ametupea 77 hapa. Wametupea mataa mbili, imebaki mataa ingine kama ine. Ciringi 7,000. Taore haidi ile twari na revival. Kana twari na yarido worship. Taore wathiaga oguo, ugathi oguo. Tawo cio roma 20. Tunataka mataa hapa na pale. Jitole. Ndukarore mundu, wewe unajua vile Mungu amekubariki. Memba moja wetu wakati wa Sora alitupea 100,000. Atwira uria wauga. Augire witikio wake ndakanone thina. Na tondu ni aranyone muci, aligojeka akaenda operation ya kwanza, akagojeka akaenda operation ya pili. Alitoka last week, tulienda kumtembelea na Mungu wetu amemuhifadhi kwa wema wake. Amepona kwa sababu alijitolea na akapea kanisa 100,000 ya Sora. Tendea Mungu, mutole, mpee, uone.
vile atafanya. Kama unataka kupeana, nione. Tukimalizia, hii basari zimekuja, tuone secretary wetu wako hapa. Tuone secretary wetu, mraheo thaisi, ohorosio odire. Wapi makofi ya kiongozi wetu wa ibada? Tumuongeze. Naona baba yake hako hapa. Hebu simama. Basi asante sana kwa mtoto ambaye amekuwa kitubariki sana, na mama yake, ni vile mama yake ameniambia hayuko. Mzee, tulikaa na wewe nyumba moja na tutili toma wegaini wa Mwathani. Asante sana kwa hii kielelezo. Mtoto yako ametuongoza vizuri. Ngai akora athime na gweke wega. Wacha tuwapigie makofi. Yes. Wapi makofi ya mchungaji wetu? Ona, ngoja one. Sitaki hata masaa imeenda. Huyu mchungaji kwao yuko Youth Week. Akawacha kwa Naivasha huko kwote. Last time kama ningejua last time kuna wakati tulikuwa huko hapo kidogo. Labda ungesalimiwa. Last week akawacha huko kwote. Katika kou Kinugi, Kimede, akafurayofa, akanako, angakogetweriro nako. Kagoko gwitu utotungata. Ni atotungata wega. Ni atohujiria wega. Wapi makofi yake? Mchungaji, kama vile nimekuambia, tutakuomba tu kahora watu twarithia kahora na ni watu rathima. Urathimo ni Ngai na gweka wega. Na Ngai ni gukuruta kou uragweta we kou uragweta. No ithuĩ tũĩ atĩ ũkĩte taũni arokurehe taũni in Jesus name. Mũtihũre rũĩ hau no mwĩkore. It is not a wada. Ona kũmũigua kũ? It is not a wada. We know this thing. Therefore, wanalika, wanateens, pre-teens, kuna chakula yenu kwa sababu tuna Holy Communion leo. After hii service, mwanze kujiandaa. Kuna chakula yenu na kuna Holy Communion. Kwa hivyo, youth, teens, pre-teens, kuna chakula yenu na Mungu ambariki. Dauga wega wa Ngai mũigane, thengio mũno. Nigo tora mwe patient, nigo tora mwe heanite, nigo tora mwe athaka, nigo tora mwe hega, mutore murathimito ni Ngai. Tusimame. Tuipe wimbo ya mchungaji atupe baraka. Stanza moja, wimbo ya maombi na ya baraka. Yes. Twasema asante, twasema Geithisha witu. Thank you. Kore maundu mere Ngai aririkanaga. Quoted in the Bible. There are many other things, but kuna mambo mawili kwa Mungu anakumbuka. Number 1, maithori ma andu ake. The Bible records and says, hega shuva gekagirwo maithori na Ngai ni amaririkanaga. He records the tears of his own children. Undu wa keri ni kindu kana igongona wanaruta kigongona-inĩ. God remembers Psalms 20, and they made the first service. He remembers the offerings of his people and regards their burnt sacrifices. You may give. Na wone tarĩ o kawaida, Ngai akaririkana. Age gũcokeri akahe tũcũcũ twaku. Mwathani agocwo. Ngai aroririkana magongona manyu. Thank you Ngai nĩ gũtũhe ihinda rĩa gũka gũtungata hamwe. Na makiria gutuhe ihinda ria kuigua kiugo giaku kiigana tawe twahoya gitutungate tukirikia mweri wa kana tukenje mweri wa gatano twahoya kiugo giaku kirotuthie mbere kirotwehereria uru kirotuma Mwathani tuthereme kirotuma makinya maitu marirwo ni wega waku no theri waku kirotuingatira nduma tondu twirite kiugo giaku ni utheri kirotuingatira nduma yothe thiini wa miturire na Mwathani tugithingata uthingu no theri umanite na kuriwe tuteithie kurekia mirigo na maundu maria mangigiria tuthie na mbere
tuthingate ũthingu Ngai na makĩria tũkwende na ngoro citũ ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndungata ici ciaku Mwathani ndahoya harĩa mangĩkorwo me marima-inĩ ũromaruta, harĩa mangĩkorwo mohetwo kũndũ kũhana nduma Ngai witũ ũromohora. Mwathani kũrĩa mangĩkorwo Jehova me thĩinĩ wa mĩciĩ na mĩtũrĩre ihana te mahinyĩrĩirie, twagũhoya Ngai ũtuĩke wa kũmohora na kũmarathima. Nakuo kũrĩa mabatarĩte kwambarario marĩanĩre na nene, teithia makinya mao, teithia mĩtũrĩre yao, na nĩ thĩinĩ wa Kristo Jesũ kũhoya na twacokia ngatho. Na rĩu ngũmwathĩrĩria thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ, nĩgetha thayũ wĩikaragie ngoro cianyu na meciria manyu, nĩgetha inyuothe mũtũre mũmenyete Ngai ona mũriũ arĩ we Jesũ Kristo. Nake Roho Mũtheru arothi na mbere kũmwĩguũrĩria thĩinĩ wa thayũ ũcio ihiko-inĩ cianyu, mĩciĩ-inĩ yanyu na mawĩra manyu. Ngai arotuĩka wa gũthamaka na thayũ wake, nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Mũriũ na Roho Mũtheru kĩrogĩa hamwe na inyuĩ, kĩrotũrania hamwe na inyuĩ, kĩromũteithia hamwe na ciana cianyu, na kĩrathimo kĩu kĩrotuĩka igai rĩanyu na igai rĩa ciana cianyu, na nĩ rĩu nginya tene ona tene tuge. Ndũkĩgeithie ũcio ũngĩ. Thayũ wa Kristo ũromũikũrũkĩra, Ngai na thayũ na mũno thayũ wa Kristo. Geithie ũcio ũngĩ.